na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe, na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, kwa shangwe, na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, shangwe, na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena siyo mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena siyo mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, 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 sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama
kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Mungu wa imani yangu, watu wa kunifurahisha na kweli, Mungu wa kicheko changu, watu wa kunichekesha, hawe Mungu wa amani yangu, watu wa kunipa amani na kweli, Mungu wa imani yangu, watu wa kulinda wokovu wangu. Kwa yale yote umetenda, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani.
niruhusu nitoe shukurani, niruhusu nitoe shukurani, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu nitoe shukurani, niruhusu nitoe shukurani. Karibu na andikige kabisa nagusugiri musige Maria sukivote chisi chabano marwabo mano mintando nsi asore ko tebingo musige Maria kabisa iga ngora teme mitambo sawa sawa ingora teme mitambo naki eriogindira ororogose ntonya maiganyo arenga nturi ko wigwana metesho yerangire bo besana by the way tembotenga musige Maria anosa sukivote chisi chabano marwabo kigime kabisa cyari chinsa yirenge chiga chinsa kianda okay kiko sinego cyari chinsa saa 3:35 chitariki 13 mutenye 10 umwaka kiri bubere 20 nenchemo igankuru kwanga buto Dennis ngo ariga nikegimo kapisa karibu sana none sokibote chinsa kiga cyabona murgoba incho ya masayemo ertubate show tusanga ya masayemo ndo cyo bari wa Facebook barabo ready batanya tonyire mega kegimo kapisa bagondenga kurutu no tremega tubwatara kwanera ngenganirega iga ya chadira abantu asomo yobo imbere kiri minwairi ko batemwe ibintu byose pibire loud and kire bire gwari kapisa ibintu byose bibire bya kapisa kegima iga nambwatiri kura senseme kabisa iga watenge bintu ga bire well and to what te bintu kayima kabisa ko chinse mu cyabosongo asiri rongo ya kabire yenya gitari ya Hema Hospital so abandi bati ku chinse mu cya Facebook ni mboro kikimo kabisa comment cyene na kiro rege kabisa disyo minute kayima ga masa ya morero tuboto mu cyadara mu konke gimaga iga nari ko no korega nari ko no orangere abantu bari batatu to soye tusanga ya masa ya mo turara kwanira mungana ko bwati iga bintu mbere kayima kabisa iga byakorekanire gusiga iga bintu byakorekanire ko gusiga iga ditko rigoro abantu abangi batebirenga bono abantu abangi bagachiwe asengenjo mwana akorekanete itkurigora rikinso cyamarani ene bintu bindi kubina kyana 34 tuchiko kwanira nyomba ime tuchiko kwana aserero ndito kumarika ne masayemo ni mantraso tuchakesho intagete mwanga chitage kebere egere ndore na kitoko somo na mariko to soka tutake aya masayemo rero tukukwanike gusike gima munga interest kideka ibe choka nyebanga ngichensabe tutaka mu cyadara ya masayemo kigimo kapisa na ko mbotike mu mwana mitukuruga buchensa bichore make sure na ki wa tomire linke egare to kosunyunte ke gusike gima tukwana mangana nyomba kigimo kabisa iga na ko batebinde ko promisinga ntozi kukwane kigusi asoma tukabira 3 tusoma niki gusi arafu tomo kwane gesori kende singantane school fees tore wakana gusebono gaki kono mini waito suku chanosi gane tabana bakurunga African Melody Band egerbato korere nenche mago tsaga igansabe tucheke masemo karibu meyesho imiakisi Hot TV nenche ga kukuri kontu karibu sana abantu bamito abantu abangaini kemo kabisa mbasi gete bya kemo kabisa niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako.
kupata maisha yangu. Sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia. Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu. Sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mingi, shida mingi zimenisonga. Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. 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 Alright. Karibu sana kigime kabisa ngote mwana minto na tonye ne kimu na chikora rari kiri mitambo ga kigimo kabisa no tinge minto bire well and good teto kora kore nde kurunga sharing the link nde ko tume share link kigimo kabisa egera bantu baseme no abantu basote show kigimo kabisa mega iga no cha komoro bire masaye mo trenga to wikira lakini mini waini teto kwali bagari abene kabisa so rende kwali bagari abene egera tu cha ke masaye mo to kwana set up kit ko ya rero but wait I don't know na ki ngaye no egera tinga aborogi abatari butukombarororo aborogi imbarororo nekyo kwa komana Nyarebe Nomorogi mingenjo kito twatume ko tomana Nyarebe oyongo tumare butko isiko ene kyo Kwamanya ibintu bune biga so ibintu bine byansi emirongo 19 tuchikosoma tukuri ari bona marago bayiga tukwane masemo mini wari gende iyo wose no koragi umwana muminto ingasi ne ko sharing kasaba na ba minto bari baroro egerbanya ko bago to watch live on the direct kiri kuri wose se eshimi kagimiga egere manyina ki nuore mega kiri ko manyinga wose eshimi ogutume link wochaga ase comment gabu beke comment ondena ki kukuri kuntu na so mega iga egera Amang'Ana yaba well and good then kumana Nyarebe so da shimi kima chakire savari yamo so in the next mitite ga chinke go chinde go chake shomo etengalero we gatosunyunte ke gusi kwani konini dato go sunyunte ke gusi ke gima mbaka kewe kane kwani ngo twake biboko saninka bono gas ende to share link iga mnango share link iga torre na kitoko discuss aseyemo imeakisi hot tv lakini mini werire ne temata ki botiriraga abuga bana ba minto tonya mega kimega kabisa egera tuchake aseyemo tusomwe ne Amang'Ana biratatu tumonye ne Amang'Ana biratatu lakini mini weri ko andrea sameria chisomo chamarani umete okay go chande gabo mini weri enkoro yane ngotinga negwete bobe akeigo enkoro yane negwete boba sinini lakini ngocha tukwanira semeyo ya kuchisimu chichamarani ne mtu tukwana se shori tukoya rero ne mtu tukwana se shori tukoya rero obotakana buragere umaskini ndugu ni mbaya
unaweza fanya uite mwizi na wewe ujaipati mwende uchi mwino gabu, lakini ngosomande marikoka tuchiko cha kesho egere nsabe muna kawaida rakiko ntindi tinse kigima ingase niko tomeri nke masa yemo gosha sabana ba mintu mbarora batena kiko kuri kuntu chiko cha kesho kwanga ututomere linki o wachitoga ugatuchaya bono nekingorara na kiti amba nyo na kiko kuri kuntu mu Afrika mu Sudanese osere mege arakina are Kenya osere mesho obwatere irore masa yemo so ndete muchigega to kwane discuss kigusi ne kibochi bakwana anyway kigusi weka tosoma ne kigusi by the way nimto bangete nga kisi hot tv into chiko twara gosoma ni gore kigusi matukanga abere goserimo ase wiki to chito twara mo ina tosome kigusi kegime kigusi ekiere mato chito kwane kigusi egesongo ekigusi egeswahili tochi twakwana ekigusi egeswahili lakini rene mini wairi kukosu ngokonya ngokwana turasama nayo tororenda ki ebintu bigotweira lakini bantu baragaiga no babo taking straight chemani which comment timetingana ki tingo iterero bosindugu tingo iterero bosi lakini make sure na ki waswere shock kime kabisa miga kanenche soma mariko na iro kitabu ya Samuel yeri tangani baba mwesi kominto Samuel ya kabere Samuel yakalenga baba dada mkubwa ntebi yangu Samuel yakalenga wono ngosuchaka turende tukora ekitabu kigiye Samuel ntangani Samuel yakabere wono ayimesi kuminto tarantebi tete nsoma marika yo genensabe tuchakesho ya maseyemo nekyuka kwa mwenga Nyarebe Nomorogi kwa okay mete morogi teri gosoka mwasucha kakoroga egere mwamora ngono morogi twakinira se binyoro na twakini twaninga bake twabera abantu abanene kegima no twatwarire iga twakine kabisa lakini bono gotebi unga Nyarebe haya ni hatari oiga akine keramba oti agokwiruruki ke morode buna kwerere igo lakini botuko eswenene ngaikwa manyete ngene eswenene abotuko ngaikwa manyete tindegera kwa mwaka ni mwaka rabarogi tindabegerera but tutete tumate sauce na ki bakora bamangana kinyarwe Nomorogi ego ngento gukwana neke tukuri ari abana baminto ibintu biri byakorekane te kurucinsa mu kiri cya marani in fact konyo muntu narororo abantu Kenya ngima mu ngabira sinini ngindo cinge kamera yane aretire mu cyanda keigo ngwera nane nyuma y'ikidagika ibere tigango nararira nshugurikire kamera yane egere makwira na gotana nikikyanye nyora mu cyanda cyo mere kamera yego se okay mamuna teko tamera ngana barogi ekitana raba tregende kei Rafiki wangu hata wamenikimbia, Jehova sinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mingi, shida mingi zimenisonga, Jehova sinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. okay na notinga ibintu byarengane kuri Samuel ndikima kabisa gosaba mabira singe nche kamera yo na nyere chekiri yabere byakima kabisa so minweri ase bintu bindo cyokwana ne sitinse mecho ibintu cyokwana tweri gari arera kini ngancire nkore mwana munayiga ngancire nsome amariko kuru ase egetabuye ko nga Samuel yeri tangani osome isano nemo eyemo mpaka isano nemo buna data mukubwa tatebita some kose bono gake abana baminto ego tebeiga now the ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. And the Philistines called for the priests and the diviners
saying, what shall we do with the ark of the Lord? Tell us how we should send it to its place. Isato. So they said, if you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty, but by all means return it to him with a trespass offering. Then you will be healed, and it will be known to you why his hand is not removed from you. 4. Then they said, what is the trespass offering which we should return to him? They answered, 5 golden tamas and 5 golden rats, rats according to the number of the lords of the Philistines. For the same plague was on all of you and on your lords. 5. Therefore, you should make images of your tamas and images of your rats. What revenge the land, and you shall give glory to the Lord of Israel. Perhaps he will lighten his hand from you, from your gods, and from your land. 6. Why then do you garden your heart? Why then do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts when he did mighty things among them? Did they not let the people go that they might depart? Samuel yeritangan isanone emo mpaka isanonemo kurasa muswati mitoko rukunga data mkubwa na terembia mana ina maliko bono nganchire tokareiga tusabe kunte to oseka mesago to akero munguru ngambye mono to chaka umurobiro iganya atrenya ko kago torenda anosa suki batirite bono nyamengo to akero munguru ngambye mono teto kwira sinya sango tigororo tumo chaka som chadar sawa sawa to wakere ngambye mono umonene babatongi nyasaye bukinya sa ai no monene kigima chinga kibune chiga to mukeri bagari abene kabisa kuchiko chaka asu umurobiri wetu ko yigari rero twasabire egero tubwata koboko munyamabira mange otwabire ebibeto muna tokubabira abago tukore bobe kore ndo twira sobotemu otokonye iminentu abana bago nyasaye twasabire eketu chiko chaka umurobiri obona margoba otokonye na no mwikogo tura asikira ringana bono tiwe gwesiko no bonene kekore byonse ne byago asinga chukwa weneire aseretere so kristo muto twasabire na kwegena abantu batebe amen amen ndetse comment ko tabanga amen okay mimi wari muna to tonyere mega kirime kabisa teto ko tabanga karibu sana ime enyomba nimetinga abantu bari batugoche timba bari batubotre ko tsinsamo out chagusi tsinsamo cha diaspora no mone mikirimo kabisa tsinsamo cha Nyorobi tsinsamo cha Mombasa no mone tsinsamo cha Nyeri cha Naivasha every country kera sonse pi no mone kirimo se shoke mali tukoliga dare peut-être today tura keke gusikirima turara semone mungana bari tatuigana atano tikuchino kwari baga ayo monjo murigire okisi hot tv asi chidakika chire mutu angesa tuga chikobwatya ekero no some comment echo ntubwate topic gose ekerenga kitukoli are tukukwanera ikatagani kabisa konyororo sekinyoro mundo watamanga wakine umwana Iboro korote nga Nyarebe Nomorogi Nyarebe tari monto muye Nyarebe oli botukoto wata to goikera awake biseri Kenya nyumege kone hey Nyarebe agotenga Kenya nyuma Nomorogi bona ko makoro to aboriga na kyo ko kwa mulenga Nyarebe Nomorogi giata nga yego ngai mochi muamanya but the way ngochi twati ne chi na bayibori beto naki yamateye muinoga eye kore ne atari rene tadi nga kwegerera abarogi morororo lakini kimoko momanga Nyarebe Nomorogi oyo korwacha gete koroga oyaya gusomo swatu echi tekenyore ko yorete tuyo oyo na atari tata agotarira agotarira magoko botuko kamuntu kayarete kebige agochere nyimbo lakini botuka kweruruka ngai mwamanyirite and by the way
ngai mwa manite nga ngo bugurira abantu totebya ngeke tumanya Amang'ana iga aborogi abo iga ne mbarororo konye barororo nakyo ko menga Nyarebe Nomorogi ego ngeni yakwe to kwana neke tinsamo chamarani ego ngeni yakore kande kuri igoro omongina nare gari okunira abakenya okunira ensengima mungino ri mogotu mungina nare orenge emyaka 53 emyaka 80 mongino ori na nare kwebereri aki nabwati Amang'ana nabwati rero ekero kisi hot tv yasoka esikoya chikubwati yachikutuka Amang'ana nabwati ebintu getembire negubyarenge in between byarenge katikati yechi family chinde naroro otinde geto musacho no nembere tiramera bunyansi osambetu otigira abana eroro bono liswa neri neke kimagaiga nekimo komanga Nyarebe Nomorogi egere mwaro mwa musamba abantu makuburukania ebitina meta Omorogi tedire gutuma butuko bweka pede gote amatebi mo narukwana gari kakasungura nakwana Omorogi imbarari nono ori okuri chingeni cyari gisa mugondo no Nomorogi okwatenda mwamu ngai bonto rimorogi ani pede gote nabujirige ntekemo ekera abantu bakurukunga nabyo abayahudi bakabwata omuntu omukungore ngo mutumani bakumwirasi Yesu bakumubeka nga Yesu twamonyora kakoreke bike mutumani tukuri sabato kuringana n'amachika amsa atekere wakwamagena wikakwe egeresa karigere insa agatikoteba nga bono rende komwatebiri no tiango tori konye nkona garake bekene yonsi kabo mutagani kumwaka steka chingeke muntu akabura bono gwako yonde kwasambo yonde nga Nomorogi kweba nga nae bono omogenke giata obogenki n'oborogi umete obogenki bobepi kwetani oborogi pete karibu miyesho turikwegera oborogi tiri comment ngosoma choka mbeke link abantu batesho reto kwanike gusikere juwe nene tosoma neke gusi anyway akoro kunga vikrin okay mugaka Amang'ana amakongo sana Amang'ana vikrin nawe tenga Amang'ana amakongo sana tendara ababekere link igaiga ibinte mchimete na ashinyu komanya ngamo kumanga Nyarebe nginyaga unkumyo kubugurira abantu ngai mwasi tumukamanyira boyo ngai mwa mwete kinga ngawo ngobe nere gari yabo tuko eteriko nyarano na chari there's so many things so twaburi geiga abantu mote ngaborogi nkori bara abantu ituko gete geiga kakasungura akarwa katebeiga erebu no murari okire n'abaskari konyoro omonto atinde getuse mutinye tatu yerire kwegunga kine kyabekira koti omonto tindoko bararibe mukichibicha baje ko asina basikari benda asayi batine ko romondo ko rembera nware bona borogi abamogote abaroro barabya pede we nekibotere ko Nyarebere basikari benda barusi mobere andwira ndigumoche omonto okora amatuko ikomi embera basikari bagenda batindokora baira ni moche ekinankira so mugondo uyu bono ne abamogote bana borogi ngai formula ke mubwate mukumanya Nyarebe Nomorogi narate kora so much comment chite okay chite kibere akoro kunga Julius juri Meshak following karibu sana Efrin akotema mbororo okumanya wetera ebikorwa byaye yani nchaka kora buno muswati nara ne gwo ngebune bari mu musyo bari mo sambeto orenge bune musyo bari mo bona musyo bari mo gakyo samwasambete igo mete barimo I don't think timma dinge barimo ne anyway into show elinkini mbegete gabo Ruth was very yes but si kufikiria Nyarebe just omonto bwate red handed bwate omonto mwisomore na ki kakiya yesengi maninchu kurutu ninjo go cyane kamera oyo tamubwate gesona kawake mirangu kenya nyuma neroyo hono mo suspect hono mwete ni amate yago ochikurwara ake yoko wasimora ye na ana this again nunga gana ruchiga kakasungura ashete tete drug abuse mwana na ashete gari beta modyo yo gutindwa akasari kobongo akarunya kitari abonete bagatenga oyanyu beta modyo akasa modyo yo gutinda akasari obongo lakini wewe bametenga mwana itachite university akarogu motoro chine na mwamu kabisa mutagaita wana wetu basome kaki muteri tobyoke one by the way I'm asking you to make you teri kwegera barogi that let us know the truth yeah
abantu abekene mboro nikyo kuri kwamanya kirabete linki karega ali netabantu bache shoto sunyunta Amang'ana sobwamo rutubosibori but mostly sisi wakisi tukiona omonto omotaka ore chwara oyino omorogi omotaka bobekaki imagine ekintu kyokumya abantu abasambe tu abarari bakisi hot imbagenda gari usikubwate Amang'ana igabuke twakoresha kisi hot na bakorora yani muchi teyo erete pitotari abataka pi bari bomweyo hey oh no yani timonyeti okuchikorera kang'ina kagotuka kati kusukume emyaka no 100 gakonya kwerera para ng'oino omorogi gaki tama otebeti osometi abana bago kamwana bakakabwate emyaka oyomo kamete ng'a Nyarebe Nomorogi agochikomosiomeri para iga otame bakanyomba oswanyara mami jure murogi anyway wa mera ndre atanga following akurunga Penta Rojito watching karibu sana Penta Rojito dada mkubwa katanga mambo fipi Dennis niko ndani watch from Saudia karibu sana ile channel atanga watching from Mombasa raha karibu sana and by the way nyako nyina ki rishapikine kurunga pazu pigman pazu na asileti anko yaya matanga litkoli ankyo matangare tukoli ankyo pigman pazu na okotoka chisa cha Minnesota mutene kustoko kwana okotoka chisa cha Minnesota I think in Kenya and niwe tamo shop kinala Saudi ambaye travel ko Nairobi bare gali asinso mo cha sobo pigman pazu singi cha matangare tukoli amambi ko somera ntore pada somewhere nyamari aspiring MC kitutu central somewhere nyamari from Darachambiri watching for the answer waiting for the answer aga nteri chibu nchimo teni ngina abege karente ketu musi tuso kobwa yeah dada mkubwa namba kukurikundu Samuel wa kwanza into asomete kare akoro kwa John Bosco watching from Lam uchawi uko pat what happened the other day at Marani it is out of order no human beings has a power to take away another human's life yani imagine piga mama bwo muntu tyango boli ga mwana ominto nsio mereti osori ondigerereti imagine oboke asore nyorobi asore diaspora kirismina ki mamo mino meteteri moro kipi no muntu ore genuine iga he asenga ntakini agotirerende abiro mogoto bote myaka 80 guchumutugali octogenarians tubakuru kunga octogenarians osino octogenarian kwaro ko motenga umakotinga nga ayanyarebe unone ga bunya ko sambiro na kyogo feel that moment ekero ko ngoma mino sambiro taringa morogi mama bwo muntu bantu bakorangeri mama basomereti nyina gari bagogatento bwate mama ayo makoro rurimoke bono mako haki mwanya bantu anyway tech guy Argai J channel right from Ravington Nairobi. Asante sana inawakilisha ndani. Asante sana mtu wangu akoro kwanga dada mkubwa wako temanga unachekeza ya kwanza Samuel okay koso makarikeri kira bana bamiteneke usto kwana Modesta Mount ask that again ko boli ndi nganeri Jenkins right Zin, okay. Jengs no so meretige ga Kenya lakini uko kusarira na mache niliangalia kukurikuntu lakini kuna uchawi wa kufanya nini wa kuwekelewa na uchawi wa vitina tena kuna uchawi wenyeji wanajua wanasemana sante bado kimbalo Jenkins right hata hamjamboni hatujambo sana Ruth Musiboli Ruth Isabera utemwa tuned in as usual karibu sana mwana minto na koro likegema kabisa yes Ruth Nyamali kukurutu hii na hai na team comments wote mwakwani wano mwana kukunga yes Ruth Nyamali awata amen Geoffrey Angwenyi chinda mwamu chikogera abantu baro kwabarogi kaki yani ndamwamu yani gaki anyway no ntikino gali ncenga nara kushina bayiburi bane nara badaki none kiruka nkora rana abantu muntu agotebi ya Mwanyarebe umache ni uragero I remember tukugetiga bwangu mutinyu aririga
Omong'ina tote Inee Omorogi. Mono nka kweta pare ikaonde akimocho korongoria matoke. Kakari kugura matoke. We kaparari kanya tuguta gucoro sana imenga ayati nkori. Na tebe tuguri ne ngumona nga Nyarebe Nomorogi. Mono nka watu bakarere nga Nyarebe Nomorogi. Cyari ngendo kiae na ngone afukado eya to bakayire sanduki ime. But I want to ask that question again tonight. Nna kyoko ruko nga Nyarebe Nomorogi na ande. Nki akoro kinga Nyarebe Nomorogi yari. Toku bwatira nene ngana dakore kantu chinsa mu chichamarani. Nabani nkore to mo especially mo nginori, mo especially mo nginori ore ngomo goto bwate myakate manini. Omo ngini bwate myakate manini, osamba no moito yo mogotu agasibira ni wamo. Mo especially abasai. Na kiyakora mote tokora abangina baba mbatu someke gusi na kiru mu gusata kere komenya. Mokora abantu ababagotu ngabara n'abaragi as long as umuntu agotarire nyimbo ari umutaka abete yangaye mukuru janyo bakajanywa umeteka Nomorogi. Anyway, tari komana narenge ngosoma nitorega ndete komanya rero dada mkubwa Highgate Kings Right Reels Liga mnaona and kukurikuntu na wote wa Hot TV akina Rispa kwa mbosi wengine na wengine na wasalimu nyota mjambo patwe Rispa gwaro nusomereti Kenya nete ngwegete Kenya wango ngota chiko tokwani. Okay. Princess Teresa. Hi guys, witchcraft exists more in Kisi. But what I failed to understand. They said the boy wanasema alitembezwa aliwataja. So meaning hata yeye alidanganya. So what should we follow still confused? Amang'Ana na confused kurutinsa mochiri. But the way ngobwatinde kemoteri di kuria mambi kubwatinde story ntangani yasogete igoro ni ya rero yasoka rero turara akora ngo turara bwatanya ngo tena ki ekene ebintebi what is not happening. Umona ko runga te Gulf president at Ruth Kimsi I'm in witchcraft is real. Oborogi na kene akoteba gaga kwanaga akoro kunga Chudi Joshua tuned in from period Lepanoni pamoja niko ndani kabisa. Karibu sana Judy Joshua JJ, karibu sana kwenye show, karibu sana nyumba mikegima charege chinsa ikomi chabona mwana kwa chide. Okay. Chinsa okay sa charege chinsa ninye chabona mwana kwa saine chabona mara chire kesana na ibere mwaka wechi wibere mrango bere na yomo mutenyino yikomi chira kikumi sano na isatuke usingo tikara tusunyunta kego ponte ambeke linki ego chaga ambeke linki ego chaga iga egere turara arigere yanga Amang'Ana nkyongo rwa moni ago ayenkyo mmanyite ayana kyo mmanyite ko ningana na moni ayari kuri rero nande elinki nabekire gari linganye tabantu bane mbarari batura batara rero ku cyanya robi ko asensemo ya matanga engagete ngango sukatore ya maseyemo kubota ntore ya maseyemo egere tokore kike tokonyane umwana umugusi mugusi oyomo to skende mutana maskani ukora gari ndora neta Facebook linde gari okora no muntu abegete ebice yembera ngagakiye kakine kimwakore tega mukayira umuntu ono kaki ego chigoti yakorora maraba mwana bora kibaire mama for dinero mama wa watu wote ajambo na wote baba. Hey, Jambo, how are you? Sikusikii, umepotea na network tena. Karibu sana mama, mama karibu sana. Yes, asante sana. Tunashukuru, we are alive, we are doing fine. Tuko na afya mzuri, we thank God. Yes, so na kiroko kobori na naki na tia Oborogi Imboroo. Kwa ni hapo nabasike gusi egere ngorete Oborogi Imboroo. Kone bano. Yes. Manya naki Nyarebe Nomorogi. Nyarebe kuto weta. Nanyiko kibaka amanya. Then you see, Oborogi Imboroo, I want to know that.
Oborogi Imboroo, no? And they have really tormented people. Togon Davideni si family inchire. Si family inchire ko nyora mwana ta yosometa beyond ronye class 5. Togon tena banta bonsi pie be ibore tu abaliji. Korori. Oborogi, they can make you suffer. I remember my cousin, yani she suffered. She was by the an athlete. Alikuwa aenda England kukimbia. Kiranyore kwere iga sponsorship agataka kochura mwa ani kokakali munengo ko ende karwe kabimba akabege ntekebe. Yani let me tell you about Dennis Imboroo. Koigure. So Oborogi, they can make you by the way you mutaka number 1. Nanda Oborogi aba nobody naye. They are with you. Koigure manto aliyo kuibanya. Yani Imboroo no na those people are there. This one mama for general. This one Inaki Ogokora Kwamanya Nyarebe Nomorogi. Montorio ko Nyarebe X oribo koto much mama. One for example, okay, Igabu Oborogi, Igabu so oko identify, I cannot be specific. One for example, okay, tindiko tebe akti ya kore kanete marani nengia, but for example, bono go tari go kwa mwana yo tari tiku. Yes. Ontegerete go tari go. Omanya ko roronte bina banta abaiga fund abaiga banne bonsi bibasamba to kenyore kieke gima na banya kenyoro bare ko imoka go tiora limonto amore ko imoka go barabi ne kenyore kenyo kiara ko imoka go tioro. Omanya ko roronte ne ke enen ke yoga Ebune bitina. Wono. Ebitina, okay. Ebitina biko bwati omongino oli byabwati oyo. Abanta ebataka ese kenyoro bachaire kigima kabisa. Abataka ni yes, abanta let me tell you something. Ebitina mbirororo na Oborogi Imboroo. Koigure. Igo abanta abaiga baita nete mechieri kona 1 2 3 1 2 3. Paga chiko bako barabi. Tindi ko teba mbia baba ite mbata kire baba ite. Lakini Oborogi Imboroo. Yes. This one is in the Navy. Mama Tifo. Mongina nara nge barimo. Bata ebo. Miaka mingi obe. Bo me. How Na nyoro ko ba company inje by the way I'm not sisete mutu na nyoro ko ba company you never know. Let me tell you no na bang na ba ko cha kwa nyora maybe siji nini. Okay, oko kota no kuya Dennis. Oko kota no kuya. Oko kota no kuya. But you cannot tell me the whole village baba tebe na ya siji nini oichako nyari kananga mpaka kwa sambiru omenya ko nyora na ati bono mwanso ko tebane barimo siji nini bra kweru nkoro. But how come kutoka se list no nyonero chiete ko tari muno mwanu ina chiete ko tari nkobekane igentu kerega iga twigore chikamera ga twigore chikamera igentu tegechesega iga lakini timo maji for general ora ara bwatirira gabugo baba ga nararete kimuntu na honorable ngotane ya seme ya marani ngotane seme ya marani iga nungera kieno metu kwanza mungina nare ga rimya katema ya ay kurukundu yes honorable yes waira kwanza kuna tendo kwa waira bya honorable yes waira ase clip kya marani ndenge nga omuntu orako noyo tara honorable sa yes akikwa sogeri abantu bamutse Maria masoge karibu gocha
ena kwa na gore clip gore ngane clip ya marani omuntu ni ora kwa ne bobe muntu taraitira gente kita kunyara kumanyike ko oborobe ko rotokyo yewe exactly so omuntu eteiro obekire ko rotokyo keibure buna ge komiga in fact the kimbia let those guys and bagenda na spirit yo tutarekebisha hii tukiwa pamoja these things mbiko gaendelea and tikapa manyenga ntoroche hao watu waongezwe next va kuomiro yonde banta imba vekera mafuta mba tumero na mafuta va pole va pamenta kabisa this one aye oporipo yes kuri swali limuona lipo Inaki yes mboli Ogokora kuntu bakora kintu kyamanyanga Nyarebe Nomorogi Nyarege botikoto weta umete Inaki bantu bakora bamanga Nyarebe Nomorogi omate tiango tebiga none ngo tebere nga kere gento gerio kora bo bisinge kora ki nkemanyekane ande tiango tebona buna kuruku osenku kuruntu o manyire o tigire bandu barto mate nga ay no moibi ay Nyarebe ay oro mogengira kini tiganya ko te straight nga ki no nje ni manyire buna manyire of which you reckon chances chuk manywe kene chire chinyinge mondo to kota boke na kibatanta boke to batanta boke reto mondo mongao igo gine ndo kero panda butinga babe kumorero bali nenda ngo kubodi ga kiona lepo bagat yes buna watch ngoli gende clip wakinga chese ko wakisi hot tv because abo narinaga bakai ground cyo kubata mwana so batambe tuchi family cyabo omongena nare ga rone te ya tribu emerongebere akarusu kumwana ekera akorere kieke asibire ngombe ende neryoga akarusu gusiko bakare tuba sikiko naroni ren 20,000 chonsi pi bakamakumene ko bakamwe bakemiore bikoti bachigosamba bamuruse timwaye bona bari ngimate gari nabwate kaninge bitinambire gatigatiga yeah ebingesa no mungina nare gari nere okorete kure bona kingo boli mara ari bitina bya bwatrana usina ndate bitina tingo nakwana bunanzi na bwatra mangana yiga yeah nere buya komanyete nga drikota komanyete nga angabo muntu bantu bari mbali ko kwana mana ko kuri clip ekibuya buya ngo uka bantu bari mbali ko kwana when you Omobori gosinga ki can you give us a list of abantu bandi they don't talk you see hello wetu gosi my god inga which is very clear nga bantaga onye ndije ko muntu ni naro tabanga igana but you see baro bakire tekiri which is a very clear picture bono tena kubuli ayo ona lipo yes ndanga ni mungina bwate miaka 83 okorokunga shireke mayaka house one nyomba chendi sambiri yeah the assassinators bari kumusa atamane chimishikurukunga chiribu emerongevere konoroni rengombe inki kyari kogera mbaka nyomba singe Nomorogi mugusamba bake nyomba kirendo mwasari nyomba mbasamba mini wairi hona lepo ndetora bwatirira gabugo ndara leta abayiga bande network dino tiko basumba nkwera nande tose ko gana hona lepo nimbwati so inako boli nindi bwati gabo to base kusuko chanonsi tigana to muso ko free yangwenyi apostolo nago siomeri mwana muntu ira nagocha ngoira nane mba chese kripikera no this is not the way to take komenya ayeke muntu Nabro ito wa karoro tafadhali wache na urogi pi kaita Aegaki que usiku goitakere pige ukuram. Wairire mas.
Wairire mwenzi. Bwerete buyaga kikari. Wairete bia mano. Aya kukuli kuntu. Oh. Mimi niliona hizo clips kutoka kwa mtu mwingine. Akitokwa neke gusiga akito itrobosi tikabranchi twange sikokari kusiga akitorati. Kanyanga neka biraya ntomerete. Eka biraya ntometase walie kanisa na ni Mkamba. Akauliza hivi. Nere buya kubwata omongi na bunoria nane ne bijane bike buyiga bijiko zamba. Nobwate right yoko chachi omonde ke bakorire. Ana naitera nara ina kubolinga ki. Monto narense yo tari umanya bibi. Abang bone no trafte moteti. Right kibabwati yoko zamba omongi na bunori bare ko kurura iga kabisa abana bae baroje mpaka jianga jiko topoka bara. Kimanya. Nomorogi injeti ngomanyanga ngoro kari ngiako karati nomorogi timbaiti abana aroje linde nande ko chakio ndaga sambu ariyo kana aroje riyo gogoro aya kukurikun Amang'Ana ya chance nyete ekekugera. I don't think there's someone akona right ya kuchoma mtu mwingine. Modesta. Alike nirokia. Omoro. Amate yako maatero goro muino nomorogi. Nje nko igwa. Nanya komoro. Nanya komoro ya korakana. Nanya korangi ya korakana. Tima itine kia korakana. Ya baba tebe ngaba taresi nyanga kubotuko. Kani utera asi nakichenga usi gutaru kutuko utoreka for example. Nakinda agotabi. I don't know. Nakinda agotai because me I've never witnessed mchawi kwa macho yangu hivi niseme leo fulani ndiye alipatikana mchawi. Ebi ndona agararire buna asto kunywera maji asoko moinari ngakia guruku. Tamba dito. Enyanga ba rinde yunga mugirango je ndikumanya mugirango yukorekana mune juira kinderi mugirango. Kaita. Gaitu alinde. Ane liaka pero bagaita bagatenga na monto metange na rojawo. Monte yangu Modesta. Mugira seroro onsipi. Singa kuchamenye mesime. Dime sia rochi tenga ne yomoro. Wono ga. Wana kirba ko teba igo. What evidence do they have ngabata abuna barogi bari? Onye barabwa banyene bari aborogi. Modesta. Ngoira nane to round 1. Ito round 1 yoko kora mic testing. Kora ndre ga to sunyuntane. Igo ninkonya koligine Modesta rensa moyane. Igo muntu korukunga okay. Aya mweshimiwa ngai kwagenda umeto gwatikara ebweka. Ona repo. Nuwo nuwori. Ona era ataborogi basambwe. Ndekora uyo kumubwatisi. Ndekora sumuntu koruku Frida Mutanya. Geoffrey Yangwenyi arafu deri makwambuka. Ungati comment. Frida Mutanya. Igora gake microphone tukwane. Tebango baba. Yandi na igoire. Warago bire buyiga kurwa gwasoe. Yeah, werire buyaga. Karibu gocha ga. Ai abarogi tukumetire ero kurugoro story there kerase. Ugweta gwate wabarogi mbasambe tuseino koni famu ngo yose nabase ino basambire. Unarere nachi gucoka para na buri una gwakire simigo chigusi ningi abarogi mbasambe tukoni famu ngo yose nseino. Okora makosa kubenga mara ni ukuru. Kila muntu wakesi minga Frida Mutanya. Akangesi minga marani. Sababu tuone karibu gocha. Kwamanya usinyo lakini wakire simigo chigusi ningi. Network bono. Iko to gosere. Tima itu sene network ya nerembe.
Ntokoigwete Frida genderera. Bono nje nari goteba anarigeria story eye ase kisioti TV bono marogobe kero oyo ndare koeresa igoro ya omong'ina oyio oruseti gwoeka agagusima omoro yare konya akorire gosiarera chiombe erio gateba chigokana agakwa omoro momoro oyo agakwa omoro pati bono ekero ogotega story ya omong'ina oyio andi batega ng'a tari bwa ekenyoro eki noibwa ekenyoro eki ng'ao bamuoi korwa gwoeka bachi komosambera egetigia esukuru pati aborogi barabwo barogi mbaro naende ekero baikereirwe iga basambu kabisa bakwa emioro kabisa inche tingobatetea nonya na etaika eyemo because mbaro Orabo unore nyorobi wakerunga mabubi umetitari morogi pi arafu wakirisi mutenga nyakosambiro kakima mumino na bamo mumino why maite noroche kitambo omonto asambu igo maite tokobokerwa rero abanto batenda Nyarebe Nomorogi of course mbaro bakobwatu oteana yaye Nyarebe nere tokoroga nere pati abanto nabo bagokana na Nyarebe oria yaye amo karamotiga moramosamba kwanza lakini oria okageire okumete nabo bari bakuoigwa bwango babekwa chingoimu of course mbagogosamba tu bosa neigura lazima I know before mukike magwatirwa I know ale tumureke gote seke beki go gakogenda igongo nya korosine group A and B inche tora muna kinto twabere tu bonta ngana sema kunga to kwa na sederima kisi hot nwale ni mkuu alafu na pasta kama bodyguard Geoffrey Yes. Rendo No ngwete buya. Loud and clear. go watera udandikiria pi Bono nje tigango tebiga bo maeno mugambi. Inje buna nakinire na ikire iga mche personally nje nanya korora morogi buna kororekana. Lakini buna nkine tebinyoro bito weta na bo muntu gotebuga Nyarebe Nomorogi. Lakini obo maene mbulinga nana korora morogi. Nda tebi omuntu nga na gose muigwe ndore nga sasa gotuoma. Obo maene mbulinga totacheti ko baki careful. Okonyora bante tokong'ata na seng'enjeri ibero omonto abwate bakorora ng'omonto osukire korwa ase step ende ya obogima gochiegende bono anene mono obotaka ekero abanto naende omonto abeire aged akinire obeire emiaka emenene are emiaka buna bono omong'ina oria orenge emiaka 83 abang'ina baria bagochi balusi sense mbamaeti gwesibi togotebi abara abang'ina bakororeka ase eng'encho ya obogotu bono kwamanya konyora abasaya tore ebigogi ebike emiaka emeke kwarora omonto omong'ina oria gose omogaka oria koba omorogi kuringana buna ebegete akororekana noboria omonto ng'ensi oete okore analysis yago ase ituko ndiyo oranyore omonto aragotebi naki inche gaki narorire omorogi kagotuoma aba bagoteba iga ng'a chimbera abanto nkorusu barimo obomaene mboring'a omonto nakore emiaka 5 aende mberi echekiwe utampata karororo inche tingwanchera namokorogi ekobwati mbori riswali bakumano ndo kwanya koiguna esukuru echisukuru gusii for example esukuru ya seito esanduki yatogete ororo ya omogaka konya otindekiru gwekenyoro eki akanyorwa otindokoire ere ekerasi yakigeto tigango toiko mwana omindo Geoffrey yes sir Irondi tu egao na kitokoro ase group A and B Geoffrey group ya na ke muntu tabere batato Frida hona refo wa bere nje nonde naye njara tingwancherana Uba se gusuka ko watraraga nonde group ya gana mbo maswali abana baminto sawa Geoffrey diana ko mboli gaki Kona ko umuntu otari omonto abana bange nanje tiganko boli inkoira neri njera ya mayo ko boli mono mono ko igo gotarigwa ira neri swali anyway kwanya karo muntu ga okorire bari murenge byo tigo cya tarama fakaranjira
Ego tegemea abantu bari banyure kinyasore bari gemethod yo gotige school bataka gwekora utari metia bange Jofre none ripwatirira gabo ocha ba etoramo Malinda. Wajya kuvuka mambio nyore gisieri kire gwasi nande kwa ire gisieri naye mborogo norokorara gwati bagwati gwate Nomorogi go akuna kwanya kuinyura story ya gusio gosome mesa uji gutabuka mara baitwire gitabu arimire omonto komenga tu marabaga tonda kururwate ngongo karangere naibure ngara karangere karangere kurutu gatatu taba bakangigu kurutu itaba bakangigu ngeke kwalenda gai Kisi oti TV nane. Ngeke Aye, amambralia. Ngai kwazale kakorwa. Ngangore kagami utia bandawa. aba kurutu kwatalenta irobo sokora kente gangira neri Osoko mboyo abumbongale. moko yaba bona inutali apa busina kitokonya gocha irusko kapuna itito atuarogire Abantu batochaweze nganjitrawara. abango bwate buyarene lakini inutali mana kokora tebinde ka tikanyara so mchada tikangwanya abantu kurutu tikamangano bata tikangwanike muntu on Kelvin onya karo MC atosere Jobre yangwenyi na Frida na bonsi marieta narenda rojega pasta kama akimwa hotel ya tole kana libuya jango enda so mchada rante benga baro gimba ande mbata nyare de binyoro Limbangia buno was suspecting among Nomogatunga Nomorogi and Karamorogi ya igotari ngoko bango gotire igoto muruko Morogi no ane tinjira jajire chimbe lakini usamba umuntu teribuya tigo monto ekwerere bieka na tiga kore bitari bya ibuna tete ukari mpaka the last moment akore revenge because I bieka otema na aitero koraboro gira kini numanya bibore taribo so you don't have that right yoko sambo mondo kwarade aba bagote ngo Nyarebe Nomorogi ekenyero gwatebinga baba musiko baba deri Nyarebe mata ari chwenene mogene go chigota minu mama te ye oine chwenene umuchi mwamanya nana ki Nyarebe Nomorogi nebo tubamanya yese go bwatiru mara kina boko mamanya mata bara kiboka ngwe kabare veteba ndio serio kandire ba kore binda mbaka bya boro kitenene mara kina boko mamanya ekiwate ngo chekege seri kwa kwanya kegwire bara gito gwe dance bare no isiekerere iburi mbaka 17 mbaka babi gore ba weekend baba naje deyo kwebisa noko basabera na barabwe angiri tukeri mamba change bana digado sabera barogi na barabonjo kila kitu todie ko basamba yani so painful ko sambu mondo yani bakoyi alafu mama kwa na matamu sigete buna ngabo ataki bona na igwe tendire lyango sitemba kaboni gatinda ami ndo asambiro mongera geto bwate amakali amabaliri burure anyway dimati mangeti kanza kebeti na ngokombolea maswali ambole bwana igandara ite ukobori toreseke Mike tanete Mungu ni mkuu Nyabare.
Kwane ke kutinto ito. Sawa, tinarige kusira kintanjariba. Ntikake ngoteba. Oborogi Imboroo yukana ati kuna aki simana same nionge Kiswahili. Akiba hiyo ndio mmetenje ni nyoma te ko kwerende. Ko narore na atiro. Kwane Kiswahili kurutu Liliana Kurudini kwanyu Ahmed. Kwane Kiswahili kabisa ati. Aya. Ngokoronche koko nyoma. Mungu ni mkuu kwana wana nengo tigu. Woni ni mwate. Sasa mimi nasema wachawi wako wako tena wengi sana. Yaani huyo mwenye anasema ati hakuna wachawi, wachawi wako. Watu wakilala, mimi kwanza naomba wangepata nafasi wa kuja huko kwetu, sehemu kwetu. Tangu tulitoka Mombasa tuna shida mingi sana, amani haiko nyumbani kwetu. Tena wanajulikana, tena hata sielewi hawa watu wako vipi. Wanada pingine mbaya sana, wangepatikana. Yani mimi kama nina uwezo na hao watu ambao wanaua, wangekuja tu waue. Wachawi wako, msisema hakuna. Mtu anaweza kulala upate mlango wazi. Yani watu wanatembezwa, watoto wanatembezwa. Kwa hivyo wachawi wako, msikatae hata kuna wachawi wako wengi sana. Mwanzo kwetu wako wengi sana. Ile kutembeza usiku mtu analala anaota. Anapata anatembea peke yake nje. Wewe hata usiongee hivyo. Usiongee hivyo. Mtu anatembezwa mpaka anafanywa anakuwa bubu. Alafu tena wanakuja kumtengeneza anakuwa vizuri. Kwani utatembezwa au utembee mwenyewe usiku? Utembee peke yako usiku alafu utajifanya tena bubu? Utakusha uwezi ongea. Wachawi wako, kwa ufupi kuna wachawi. Na si ati ni Kisii peke yake, wachawi wako ulimwengu nzima. Kuna mahali hakuna uchawi. Sasa kila mahali kuna uchawi. Kitu na ambayo inaniguza kwa moyo wangu. Mnajua kwamba mtu fulani ni mchawi? Yeah. Wanajua. Ukifikia mpaka ukuje kuchomwa, hivyo wameachunguza sana. Labda umeshikwa mahali. Najua kuna wengine anashikwa unasamehewa. Unashikwa sasa, labda umeshikwa. Wamekusamehe, wamechoka na wewe. Ukienda mpaka ufikie stage hiyo ya kuchomwa, wameshachoka na wewe. Yale umetenda ni mengi. Mungu ni mkuu. Yeah. Hapo hiyo ni round 1 tunafanya mic testing ya kila mmoja. Tunarudi round 2. Kuna watu wako na maswali ya kukuuliza hapa. Mura fanya hivi. Nataka kwenda kwa Pastor kama ninaingia kwako, rudi hapa. Pastor kama please come back. I'm entering to you. Mtumishi wa Mungu. What the people says? Tony amekuja hapa. Kitutu chache. Okay. Anaitwa Richard Mageeka. Please add me to this platform. I will comment. Richard fanya hivi. Richard nataka kufanya hivi. Richard, kuna linki iko hapo imeandikwa Kisii Hot TV hapo kwa comment section. Gusa hiyo link, fill that link and make sure unafuata sheria na masharti, utafika hapa. Sababu utafungua microphone and the camera. So violin kevo na kimwene mwansi tole vyapie mwana ominto. Kuna mtu anaitwa dada mkubwa Gusiba Sambe aso bonge batonyarire. Okay. Watu kwanza nilete mtu next hapa ni Pastor kama Magoza Setoni, Magoza Somondo kwa Ivan Seneta Mugambi, most people about mesho. Patimo ko nganjira toko kira mic testing gato round 1 mic testing. Turamanya kiro muntu yaberete, so tatike muntu yasaberete. Tumago sobona somo tseke ko discuss na richibu. Lakini swali nene diga. Abega mogo tabanga Oborogi Imboroo. Nekimo ko mu amanyanga Nyarebe Nomorogi. Ngai mo kumanyanga Nyarebe. Nomorogi. Ayekwe bibya amagosa agokora. Washuti go sambo muntu. Anyway, kuri aramisi na mambi. Kumwa kumukuru kuvuka nere mwele tukabwate mami kubate kyakuru. Pastor kama Musomba. Yes. Hallelujah.
Haleluya. Kwa kwani boire boya soma nene. Yeah. Abaigo nago ke aseo ko ngalegania. Mm. Abaigo nkeke ene nara kora morogi. Ya asini. Apa kau Tony? Ikiwa ngantire sikeme kiawe mheshimiwa Ivano gaki ngantire sikeme kiawe iga mwese kogenda sawa sawa gaki Ivano irana gote Ivano gaki ngantire sikeme kiawe iga mwese kogenda ngantire sikeme Ivano irana gote Ivano gaki ngantire right sawa sawa pasta kama bono na bogocha libaga na iria kendera bono Okay. Miyama nane soko ngene ya kabere. Kono nchoma nyene basi nali na kora morogia. Utatiga ngo china igwa. Nyete ke nyere ito iga gia keita. Momona ota tiguo yomo. Kama mbi bwakia kera chikura chabe kwa tukaenda wali tukolia nkyo. Abantu basi bakarangire ubonzi pipi bakaja kumutwera amate elinde anyara gukwana. Ekere kero muntu uri okoreta Amang'ana yubo tukamutweta amate. Niga kwanete. Ono ngari kwegene kene abantu abuno bakata kimbaro. Pastor kulingana na mariko buno Nyasaye nekimwanya bantu akoro mwanya bantu yo nomorogi Nyarebe nakumbwete otwe pastor metengwa na meti kero muntu atarigu abantu botaka ni wekari na bapasta pastor mwikari mwaso kabisa mwarange Nyasaye mwana yakwane sitekaga bagocho mwana okwana mwatenga Nyarebe amotwera amate okwana Wow, no manyete. Ndugu ata abalibo boli mombara. Abai wachi ake icho mwali nchaba tuna abalibo boli mombara atoke. Taki kale kan chinguli chirinya sa tote. Ke tu abekiro monto kabako ikakwane. Lakini ando balimbara bwa chiri bakata na Nyarebe gosumbwa noli mwaterere libebe lero gosumbwa mugako oli murabu ni bintu bingo munebyo. Nebyo. Abai abantu babweka bwanga asenge nchoko bweka kulwaso mu wedeni. Abai bate na keno mondo na ro to tere murabu. Lakini nche monyene na komorora. Se morora nkiri kiare. Katika ko igwo mu ba na igwete kuru wali mani ba sambetwe. Ile kigendo kikango nyine kwa kinje na komora bas na siko ngani release bo soya sa. Pastor ndata abantu abakuru kwaborogi wasambe tu ocho ndarusiti kunyomba mpaka akaruchi basa konyoroni ile ng'ombe agasambwa sarusiti kuboye nyomba boye ngao iganeri ayogo supporting aborogi basambwe gose nkitaka ababwatira kukosa aborogi imbarato babwatire kubakorera so tatinga totetikira umuntu amenye kire umuntu ngokora arekebe nche so koleke ikwane tintege timonta sampu nyo amorogie. Eko ya bagatera litige go ikarigesa. Wana Nyasaye ko ko nyako bachache kine ekyo. Tari ndumwanya bantu siko imogi chinguru na mako ito ndito nyako samu. Ando ra nyore mate mondo kata gwo morogi me ipige bitina mbiro. Eita bya maremo. Ya changira bako mondo ra muno no morogi ya wetere bitine bya maremo. Ya que montó sambu bo señor talen no morogi. Watererigo basta watererigo ngochane wete wete ambori swaliga mwanya korora omuntu omunda omutachiri gakorwa morogi mwanya korora okay kana ngocha tore yana tumushimwa Tony aspirant Pick to South Central no se South South egarato stato kwanere
Steak isa to tumauchi kutoka fresh. Deno ni nkoroche. Karibu sana. Mheshimiwa karibu sana. Mbia mono sana. So tigamba kwa nende waile vya mwezi. Mbia mono waile. Yeah, as a topic mubuate ya Oborogi is a very emotional topic. Naende ya waile ke kuchanda abantu waitu for a long time wasusi. Basically Oborogi tibulio via na ovoiti tibulio via common. These are two mysteries the only time you approve for sure una uyone lakini uyo waitera na bako approve ni ngani uyo nare umugetio mora agaito mu excuse me. Well, you see, in fact, let me start saying, pole sana for those families who have been affected. Now, na okonyirago Geoffrey na arimiria maiki yaga kaigo ntora ti mheshimiwa arakwa na sawa. It's okay. Mheshimiwa tuendelee. Yeah, okay. Na tegoteba na tiantebe pole sana this family chirija beta affected abantu babo baitetwe. It's very bad and it's very sorrowful to see families chikolera without help. Nainde aigwere when I get on kukwana nga pole sana sibale igotari nga timbuati nimbuate amabera manene ase ulio umwana ulio watanga otaletigwe. Yeah, but basically these are two sins. Binebi bebira arakabere. Ase nyasaye yokurwo bogima ase nyasaye bogima bokorwa nanda ase bogima bokoirana. Nyasaye nabwate ekiranya kiaye na ekewo kiaye ara abantu bayerebweka erebweka nero kurwo bogima na nerebweka nero koirani. Yes. Digangi ase basically nga gose no manye tinto ni understand it Oborogi Imboroo gose nga Oborogi Imboroo existed. Yes. Ebibembiro Oborogi Imboroo. Akini Oborogi aba how do you mystery yo discover nga ningo Oborogi is very difficult. Gocha gote aba nga na muntu na tebe tunga no alenge gose nga amatena atu esu mwana yakawena is neither here nor there. It is a scientific truth. Lakini a mob justice yo goita abantu is completely wrong and immoral. In fact, goitera manyinga yo muntu in any way negento geta ababago koleka bilebyo even generations to come themselves amanyinga yata wafuata. Ababakoroga they are equally evil. Onye riri bakoroga. But how do you prove nga nabarogete? Because how do you connect the scientific evidence ye oko connect ne nga oyonere ochita karoga gusinga oyonere goso otebirwe. Buna pastor tebanga abantu bande mbali bachayita abande ekere chinga ke kabiri giche ikire ikubwate abantu abange bayitiru because nibitina biribya chingoko tiaye ubulemu mba ukanite edeni ya na bwate abantu ekabirawo. In fact ebina bibya itira abantu bayito abange. But let me come to our young people. Abantu bakwenda bayita abantu tali abangi nabagotu sabagaka bagotu. The young generations, the youths, as a hero, nabwaba bako ba used to do this kind of murders. Yes. Na ndebo no as a generation tubwada so matubwade abasae na ubago determine the nature, the way of the quality of life in a community. Yes. Bono rate onya basaba most pibara ababara ya na baba kubara babe
So abagotua kere bagwita bro nabasaba bagutiga so igo inata wati natural y'abarogi abuno nyabu barabagotu bakure bachire abalindi kaka mukabarabake moko eliminate abo vumba mbabeti naturally eliminated obunyabutigala in the communities. Yes. It's because of inheritance issues inga ngina kwegeria abana baye bakwegeria but it's neither nor there no ano yoro kwimukyo moro guchigwita abantu baye for sure other than you ntaigwete abantu batebire tabwatie proof none ya monga oyiriri no moro. Naturally it follows this way. Abarogi batigo oborogi abantu batige kubwatu obororo basamba abantu gusamba abantu ibadise no munyi bwete ngo bwate kimo mweshimiwa abarogi batige koroga abantu batige kubwatu obororo abantu batige gusamba abantu but naturally it is wrong to kill. Yeah, the existence y'oborogi umaite no Yesu Kristo kerachita sense that eliminated ta cheta rusi sin completely from the world. Yes. Ababagu itabantu, what are you trying to accomplish? Eliminate sin? You think eliminate sin? Bona ababagu itabantu boko nyora abande either they are adulterers, they are abaiti or say umurami, and of course you qualify kobumoiti. And it's completely wrong. Paul sana for the befallen family, but I think the lichi kulianya sae gokana chilunga to itomonto eliri gokani omorogi taroga. By the way, omorogi may say that enya ba muirete enya na ba muirete at least he spared his life. Mweshimiwa. Yes. Na ganyo bwatirire igo deno ira na gocha nkwa ribaga deno ira na gocha nkwa ribaga mora umejaribu sana deno ira na gocha nkwa ribaga mabori damarisi ni nkoroche deno Dennis please come back twara kora make test no mweshimiwa ngwere nanda asare everybody is here uremekere comment ya ko ira na ture gocha sorry so respect kwa comment ya tafadhali Dennis please come back. Akurunga dada mkubwa niko Saudia kwa ajili ya wachawi. Haki yaani swali mtu akuulize nyoka alikuja mpaka kwako hiko wapi na umezaa ua utamwambia nini? Amekuja mpaka kwako gaki abasomba bamonene yani ngoja agaite ngita mwenye nata kumuri ngiti yana yasite mwawonga yere YV mrishi wacha wachawi akae hadi mwisho omorogi nabwate kemoa nyasaye bweka na amanyete kera omonto beno na kungoja hapa dada mkubwa wakanitesa mpaka mtu akaniambia wacha maombi watasumbua sana. Kama ningechukua hatua niende hata polisi aongereshwe, mimi wangu angekufa, wangeogopa, waache kunyamanza, ni shida wachomwe basambwe. Entuga 3 abatabanga wachawi ni watu kaa sisi. Wachawi wote hamjamboni kai asisi wote ni wachawi. Kwacha nite deno alafu tumagota asumu tukumabodi damaris tumagota sumura ai deno igorege kwane ro mwana minto Dennis yani we want to know yani imagine this young generation kinga tumuna deno choko igore mic this young generation abasaya abayiga abake wakati kwa naona basaya abake sikuona bagaka banene bagosamba siko tino chibaka banene babwate mioro I only naro chinga abasaye tekipungere naro agali chibichete basagete babwate nga na basambete bari kuwaka shuguri dene igore microphone kwa nenencho yani osambo mama bomonto omonto umwasana tinga mama ni mbwate mama ora basata in the next minute umakone ngari ka kimbora wono na rage tisaba maragoba inseti nkonyera rinde
Una mama to angiga. Push. Deno, you got a microphone. GRDC 7 FDWD FGH double H. Wachae wakona wako na sitaki kukumbuka hizo story juu walinitenda makupwa Faith Makworo. Iba Faith Makworo ba makorete bikone. Deno, you got a microphone. You got a microphone. Deno kwa na nento. Deno, you got a microphone. Konga de dena ko got a microphone igo. We want to discuss even the of course in Boro. But Keben kiri kenene na keken ke bana ba minto. Deno you got a microphone. Koranga network ya terebu yego. Deno ko kombo te make sure kwa dire network you got a microphone kwa na monento. Mabodi de maris. Mabodi de maris. Hello. Na kibo irire mwana minto. Wairire buya nyamore buya. Yani mbya tole na kera wakora waseke kamera mwana minto yani kwa kunye sio merikega tara kolire. Akinde sonde imeniara for today on. Ni mete. Usengite robos. Ya to wasa kongtere robos ya umia. Karibu sana mwana minto ribagane eriago. Bwaterera gabu usugade abantu maria itore round 1 lakini ora kwana igore topic arafu paden kwana ribagagete okwana igento getekere gabu gesinini. Okay, asante sana seri bageriga. Let me take this opportunity to thank our God for the gift of life and the good health that He has given us. Because nabange bari getuika chinse chiga korende mbanyari tibaweka. Most people in some various hospitals, they are fighting for their lives. Abandi boniga bari chistreet weta baganitio gokonyo singenjo batabwati noine ndagera chibesa bachandegete anyway, lakini here we are nasaye otokonyire twikire marogobe iga yaboniga tukukwana, yani we just have the conversation one on one. Exactly. Nabire no mogoko gusanga mona inurere siri tukoria rero. Karibu sana. Nandi na riro muchadara bwiri tukoria rero no muchadara gitumuya. Biatonya togosema nandi kutebania yara yogosemi. Asubuhi mu bigaboni gatomenyete kituganye tuguja gwa kabiri kwa Yesu Kristo. Nunyari konte y'omuchadara oyo rero ngi otaite ngwanira at least. Ndete nkoboriga. Eke Oborogi Imboroo nandi. Iya Oborogi Imboroo. Kwa manyanga Nyarebe Nomorogi. Mashini kechi mo bandu watu maka bapima batebanga ya kukuri kuntu ay Nomorogi. Egento kende. Abantu mbasa tumarani. Ne osamba abantu nerebuya. Iswali lindo kwanira neri. Abantu abataka abange ibakorereka n'aborogi abantu bandi abagatu bakorereka n'aborogi eyere bo oseri bobe karibu sana so muchadara. Okay, asante sana siri baga nande sichinsichiga nara goteba iga Oborogi Imboroo lakini tukunyara kurigereria omonto igo oteba iga Nomorogi because nowadays okonyora omonto agochachi through, yani omonto agokorigereria tu goteba aye Nomorogi nandi tiga mbateigie egento ekemo when you are prayerful oria ogokoruka omorogi ere nere omorogi ase eng'encho ekero akorire ebinto akorire ase eng'encho ore prayerful ebinto biria agokorera tonyora mbiri koba succeed onchoka okoruka omorogi naende nabo ogoancha koruka omorogi ase eng'encho ogochi gwasaria ebinto biria biao bakobeka bia oborogi obwo bwabo. Namba ibere tiga gochachi omonto ng'a omorogi toramonyora one on one gakoroka naende goika otware eproof ng'a omonto iga nonya okorire iga gocha komoroka omorogi ngwamonyorete na egento getobwate eproof ng'a nomorogi are gose akagotebia gose mokorogana ere omanyete togocha komanya gose inche na omorogi onye ntwanya korogana are ogoika onyore ng'a ase na akanto kare kwomerana tomanyaine. Okay,
tiga into mwanya bantu tutige guchachi one another morogere nabwateri yae tiga aroge mbakenga kiri araigu ng'ana atige onyeta gutiga tumutigire nyasaye ngaki nyasaye arache judgment nere gwikura ati nese judgment lakini rinda borogi gaki tiga baire ng'ora andonsisi bare baire ng'ora bachandira abana b'abantu barabumbaro Indrach kwanda se mura abafe makono de kuse de net ya baire ngochane de nani baroche gabu network kirese kwangi ngochane nagani maboli da marsi orara kwanira singencho tisha pikire tondi ali tete yanko yae kurikunga pigi man pazu yes kwanango okay ingise gukwanira sense emeyende nigo ndatebeng'ire ng'oro yane ase family eri asireti oyo ominto ngusaba tunyare tugusabirana nekere tugusaba tunyare tukunyora efamily eri tuyibika ase amaboko ya nyasaye ase chingaki echiga bare n'omochano omonene n'obokendo obonene ime yabo nabo igo muna amashabiki mambi officially no tugakare kuwakilisha tishabiki rito rinene bworokia obwanchani gose kworokia obwamate obuya na obomo obore tobwate muna into abana abagusi ba chinse echiga chia isiko chia gabi imete na ngona ko boli swali tibe tinga teri wikira boni gana we kinatenga ale achire agote kutoka mambi gosari atarare gocho asa amashabiki n'amangari nanda abantu berura abange asogote se family yese ng'encho yokoreta ebirero bya bororo nande officially mambi nari ebinto byonsi togocha kubeka live ase bari murabeka online mobe mukugocheri ndimorori n'amatanga agenderete okay sawa asante sana damarisi maboli Doutor agenda no hotel teri swali. Tetu kwenda somo tukurunga mora lakini pede ngo batenga thank you very much. Pede bana babaga na bana bayake gima. Bana bandi bawe tari tinsa muchas ba kolega asi bagacha matanga. You have to pick him up. You more. Mora. Tabango mora. Poa sana. Ya rogoro bire. Bwairire buye. Ati? Kwani abantu bamwimpa abantu ase kare kendaro kenda ibi man. Bwairire buya. Kumeti gaki kubona umuntu no mu bitura mutereho. Wari ko moite kararo muke. Ukoso barabibara bumbara abantu bokana. Nanto ko chaka gutagera omonto osoke gochibika orima atonyora omonto otakoda ng'a Nyarebe Nomorogi. At my side kenyoro kianka ng'inyorete ngakeyeme kero torabake iga primary gotira The battery. ya mosito mono iwa arimo akenene ugwetana gugache kenyoro okenene ugwetana getokobe finally bitukeri mobuna nyasaye abantu oroche kwabo kamambi kwang'achung'a Nomorogi ori nayo koritero mwana Nyarebe riruri buna nyasaye amasabo buna kero konyako ng'achwa omwana oli akabwatwere bweka buna akobeka rirube kemambi epati buna yarenga abarimu bagweta goche esukuru bakanyora omwana oyo okoruta rirube asana getikoruta ati abana mbaroro nire torakebe agogoteiyo omoigori ogo ng'ainche gaki gochati mbeti kogenda origi endini yokoreta ogwetana ase ekenyoro
inzedo amambera manene naroche kiribu gakyo mongono monene ogoitu yani agoitu bobegatweke maene niege nteke bokozi Oborogi Imboroo lakini tiako kagera omonto na komoita barakora uchunguzi okore ryori omonto nomoita omaete ng'ana agoita nakonyora na egento getekana negotikerera nabo ogwetana na egento ekebe nande ogotaigota buya botokoromba omonto nabo oragete ng'ana Omorogi. Ase igo gaki abono twasoka moso bono mente saidi ya marani toko nyarana ngaitese itomara yo tokona na sabaro bono meta bagusi tutweka banyana nande ngo itera torerieta medi asomenyete bosempo gere maato ochukwana ng'anche ngusi kwe ungaja sabantu baitetu bono kwa ngunga bono genera sieto rabaro Mora omote no mechiricho omote no manyeke biga omote erandi okona kimora kwenye ni wapi kwetu ni Marani Kisii Tarati wotamu marani simoise tama galia simongo itama yani wano gosoku yani moitere yetere mugusiano sa serire petetre round one mic testing mora teto water ndio tinga na ntete kwa na fight makuora mauta akabona na Geoffrey akinaona report mwenye ngaibata magochi akina ke muntu onibweso karibu sana emasa yemo itoboto mu top king enko musando tiko somane emasa yemo itoro kora mic testing kono kwira nani tusunyuntane to kwane to ara yu to ara sunyuntane to kwane kene monta kuna flower from maua kutoka Nakuru. Wachawi wako ukweli, walituangaiza hadi tukaama home. Washukuru kwa jina la Yesu. Mheshimiwa katafuta kusoko genda, yani bakabachana bakabakanganya kubakana Nakuru mketina ndo kwenye mbaile uwi tikabasambu bakwini kwini onyo rega akima mu minero akari sambu akima kari yani mamu bo mu mono ni nani gocha ga bono onde tuchaka kura Geoffrey angwenyi kwe microphone yiga patinde to ko kuwa thank you ora buya my dear sister, thank you for coming iko to kwena na somo tanga na ko ngipigi kwa bigi man pasun ko moriginde tina momera ko monya moten ko moriginde esho etarera chinso charagire isano chabona mrago ba chidai kan isano ne biru sana inshallah sade sana da mari mabori ko bya my dear sister to mera ne mambiaria asensema ya matanga bonte angita asensema ya Geoffrey angwenyi tote flower make sure na ki kwa tigere microphone kwegwere microphone mustari yote tensa kurediga ne kwende ne mic uyigore Beyonce mumanya gochicha alira wanti ninkolo tera hiti ngunda kobeka sesho asenge tutrantira ne mite Beyonce ayantera na allow uta sesho imi tianza kana Geoffrey tonda Mungu ni mkuu mora faith nonde vansi ogota sesho Oborogi aba Ekor musa mumungin mama bo monto omotonge pi ayibakere Geoffrey to gendere yanga tayi go muganda ngore ngino mbwatite buya kabisa omochando ntubwata omochando yomo ororo squeeze okogera omonto abantu bangere korora abantu bande ko babaro iye tayo maine ntongo njenkorora nkonyalika ne monto agachwe evidence teyo lakini ese ngento kuna tokine tase chi society cheito okonyora abang'ina yosaba gaka abamuraga bigori banyure chinyasore batigire batete koende sukuru bakoromoki bamanya gotaka kopima ng'aitratame jana njona na kidinega ngota ebugunde ndoranga ki tigango ndarara nyomba marango tumu nana ko marango de nana korora muntu kor kumorogi no tukeri njebuna de no kiagara nana korora na maisane bine imagine den isani imaginary
Imaginary line. Is an imaginary line. Mary Kerubo wachawi. Kuboliga. Oh. Tiganda kubolia. Bori. Akanginaka gotuka bate miaka 85 ngaiga kuruisi chinguru kako twara powers kinga mune chikonga twara powers kali kabana baye. Akanda baka state house. Kairu kagaite. Bakibori. Yeah. Bakibori. Mugabona abantu barabaro gine bichana barubaru. Bichana noje bichana biri byasa peto mongo. Ina biebiro. Egera mbika ko kwanu bwango. Mbika ko kwanu. Na yinko mukama nyerenga Nyarebe Nomorogi njitini morogi. Nga yoko manyeranga Nomorogi ali ga mokoro ganera butuko. Kaya kwalenge kwa tuko. Nga kyo koromanya nga Nyarebe Nomorogi. Nga kyo koromanya nya toli morogi. Magana itai. Tingo yanje. Umungwano ori kwa akimongori agati makumwebereri mu kya moko igoro. Akumutahenga akimwana wanaga. Oria muka amungenta kamanyanya lyo. Kuna ana abantu ba. Ya mangana ino bolimo. Ngindo biri ko style yeyo. Biri dineti ana bali nabantu batanta ine ba tindire bakunyinya zora. Bana bakorigenjera ba escape go. Tinginye matoka nunga nege tinginye TV na nane ko ligi manipasu ko nae nkoni family ko sinae wachomwe wachawi na noborogi bosambwe bonsi angwenyi wacha kudanganya wewe ege tinginye machoka pigi manipasu nane ko ligi bono na kimeto na ilete na biseti kwenye pigi manipasu I'm looking for you, please confirm it to me. Anyway, kumanyega ya nturegerera boroge pi bakari yo mutaro moroge omeze kikenye bwate richiko ogusamba mondo ko tubate evidence bwata morogi mu bwate na borogi motebi akima morochi to kumusamba one suspect by the way na lebari the suspect mukageru bonto ko kagere ga kitokagera neiga ndoko tana twere tegana se Mungu ni mkuu ngena simora mako na Faith Makworo Princess Risa Geoffrey Angwenyi. Where were you born in Kisi? You seem not tiga kwegerera. Ya Geoffrey ntregerera borogi batebi pi mwabo monto mwabo nga because or whatever. No. Kai dad. Kai. Mungu ni mkuu kwa wote. Nimekupatia nafasi tena. Sasa niongeze nini tena? Mimi ni msimamo wangu ni pale pale tu. Unajua, unajua mnasema ndio mtu amechomwa bila makosa. Mtu akichomwa, jua lazima umefanya uchunguzi mpaka imefikia wakati wa kumchoma. Mtu huwezi kuinuka hivi na ukachoma mtu bure, kwani utakuwa wazimu. Maanisha kuna evidence, wamejaribu ndio wakuja kuchoma. Mtu kuchoma hivyo uongo, sidhani. Kusema ukweli, let us say the truth. Wote tuambiane ukweli. Yes, of course, Mungu ni mkuu kwa wote. Mtu fulani umepata yeye ni mchawi. But why can't you? Mbona simpati? Yani mbona pasi? Yes, wewe mimi I'm not 100%. Yes, yeye ni mchawi. Na mimi ni mwizi. Ama mimi ni msherati. Dhambi ni dhambi. Mbona sasa tunaangalia side moja ya wachawi? Ni kweli vile unasema. Haifai mtu, hata Bible inakataa, huwezi kuchukua sheria mikononi mwako
mtu ni ufai kumuombea, ni kweli, but sasa imefikia mpaka wamesidi pia. Ila mimi siwezi sema tu walifanya vizuri, kwa sababu pia huyo ni mama wa watu, ana watoto ambao wamehusunika, na watoto ambao walibaki, kwani wao si wachawi? Mama alikuwa mchawi tu, na watoto ni wachawi. Sasa mbona hawakuua pia watoto wake basi, kama walikuwa wanataka kuua? Kwa sababu mtu akikuwa mchawi, kama ni mama na watoto wake wote hao ni wachawi. Labda kama kuna mmoja ambaye amekataa na yeye akaenda kumsema hapo, lakini sidhani. Sasa wangejua kama yeye ni mchawi, ndio wangewaua wote. Lakini sasa hiyo sheria yenye walichukua ni mbaya. Sawa, kuna uchawi, but hiyo sheria walichukua ni mbaya. Na kusema ati amechomwa pira uchawi, uongo. Hapo mimi siwezi kusema ati alichoma pira uchawi. Ukifikia mtu mpaka akuje kuchoma, huyo ni mchawi, but hawangefanya hivyo. Sawa. Nitakuja maswali. I have too many questions. Wasiki Mungu ni mkuu kwa watu wasendege tinginya machoka mora sawa. Tutege tinginya wasiki kama wewe ndege tinginya TV go mapigi manipazo. Feti makwora. Yes. Na kibwa iriro mwana minto. Wairire vijana kiwairira huo. Kebu ya masoge mali abano. Hiyo ndio nini? Makwani gaki. Okay, niko mzima, nashukuru Mungu. Ningeweza kusema hivi kwanza. Wachawi wako kweli. Na mimi niko na full information kwa sababu niliyaona mimi mwenyewe na macho yangu. Tupatie hapa uondo, tupatie. So mimi kwa kweli nilianza kugonjeka tu kidogo kidogo, na sikukuwa najielewa kama naenda kugonjeka sana. Nikiwa class 7. So ikawa hivyo kidogo kidogo, gonjwa inaenda ikibadilika. Na hatukuwa tunaelewa ni nini mbaya, so tulikuwa tunapeleka hospitali, naekewa maji, narudi niko sawa. Sasa kuna wakati mwingine tulikuwa tumeenda hizi naitwaje, kambi. Chikambi. Yeah, nilikuwa na my best friend hapo, msichana tulikuwa tunasoma naye kabisa. Tukiwa tumelala usiku, alinikata kucha akitumia mdomo wake. So na nikastuka, so kuamka nikapata ameshikilia mkono wangu na hizo kucha tayari ashazikata. Kwa sababu alikuwa ameuma na kale kanyama kandani, ndio nikasikia uchungu. So kuamka tena nikalala tu. Kuamka asubuhi ndio nilienda kuangalia. Unajua there is a difference between kutumia kijembe na meno. Nilivyoenda kuangalia, niliwaita kweli, tukasemezana hapo, nikaita yule mama mwenye alikuwa anatulinda. Nikamueleza, alafu wakaniuliza ni nani, nikawaambia kati yao wawili mmoja wao ndiye alikuwa anafanya hizo shughuli usiku. Lakini siku mention ni huyu. So wakaulizana hapo, huyo mmoja akaanza kulia, mwingine akaanza kusema haki mimi siwezi fanya vitu kama hizo. Sasa yule mwenye alifanya alianza kulia. Akaanza kujitenga, akasema anajua ni yeye tunasema. But yule mama alituambia wacha tuombe hii mambo iishe, ikaishia hapa na msiende kusema nyumbani. Na mimi sikuenda kusema nyumbani, lakini kumbe wale wenzangu walikwenda nyumbani wakayasema kwa wazazi wao. Baada sasa mimi kuja kuanza kugonjeka, ndio nilikuja kurecover kuelezea mamangu. Sasa mamangu kuulizia majirani kumbe wako na taarifa kamili kwamba nilikatwa makucha. Kuendelea ugonjwa ikawa ni kama hata shule sitaki. Sasa sijui, nadhani kwamba kuna upishano pale fulani ilikuwa, alafu nilikuwa mtu wa Mungu kweli, nilikuwa namtumikia Mungu. So kuna wakati fulani nilikuwa za zingine ninaongea na mashitani, za zingine ninaongea na Mungu, yani malaika. So nikatatua hiyo shida, nikawaambia kuna vitabu zangu fulani ziko kwa mtu fulani. Na walienda pale kweli, hakika wakatoa hizo vitabu. Ni chifu alienda akazitoa.
Okay. Sasa hebu tuambie. Hapa uliota usiku vitabu zako ziko kwa mtu fulani na hukuogopa zikikosa kupatikana. How? Sikuogopa kwa sababu nilikuanga nikipoteza fahamu ninajikuta ninaongelesha watu na wauliza mnaniuliza nini, nimewafanyia nini, na nilikuwa ninawataja kwa majina. Lakini ufahamu ukirudi, sasa hata ukiniuliza nilikuwa naongea nini sijielewi. From there hiyo maneno ikaisha. Yes. Maana walichukua zile vitabu, kalamu, walizikuta mahali pengine pabaya sana. Wapi? Walipata vitabu zako? Zilikuwa zimewekwa kwa kale kanyungu kadogo ndani, zimetiwa pale ndani. So wakaitana kibalasa hapo, wakazungumza hiyo maneno ikaisha. Sasa nilivyoendelea kugonjeka zaidi ndio sasa walisema hapana, hebu tuite mkutano tena. Yes. So mkutano ulivyoitwa wale watu hawakukuja. Sasa nikawa nimechukua muda kidogo bila kugonjeka, but nikamaliza 8. Sasa kuingia form 1 ndio ikawa shida. First term, second term, kwenda kumaliza third term nikawa wazimu. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani ikawa sasa, wajua nilikuwa nikikanyaga chini nasikia nadungwa misumali kwa miguu. Sasa sikuwa nakanyaganga chini. Lakini hiyo siku nilitoka bila kujielewa, sikujua nilikuwa ninaenda wapi. Nilikuwa nasikia tu niende choo lakini sasa sijui. Pale nilienda nikakutana na mzee mmoja akaniambia nimfuate na mimi nikamfuata. Usiku? Yeah. Kumaanisha hao wachawi walikuita usiku nje? So kuna mama mmoja huwa alikuwa ananipenda sana. Huyo mama alikuwa anaulia na nitetea. Sasa ananiambia wewe ukiulizwa chochote, maana tulienda tukamkuta sehemu fulani ameketi hapo kwa mahindi. Na hiyo wakati mvua ilikuwa inanyesha sana, ile inanyeshanga usiku kucha. Ule mama na ule mzee akaenda, alafu huyo mama akaniambia wewe ukiulizwa chochote mimi nitakutetea, usiongee. Baadaye yule baba akaja akaniuliza wewe unaendanga shule kufanya nini? Uone watu wako na madigiri na wako hapa hawana kazi. Na wewe unaenda kusoma nini? From now to the end usiende shule. Na vile aliniguza kichwa hivyo ndio nilipoteza fahamu, hata ulimi wangu ukawa mzito kuongea. Tulienda mpaka kanisa lingine hapo hivyo, tukakaa hapo nje. Kwa kanisa? Kwa kanisa nje, wakanipatia damu nyingine hapo nikakunywa, maana ni kitu ilikuwa kwa kikombe kama damu. Nikakunywa, nilivyokunywa tukakaa hapo, lakini wengine wanaongea mimi sisikii. Baadaye sasa ni kama ni muda wao ulifika, wakanidegesha wakaniacha karibu na nyumbani, lakini si nyumbani vile, karibu na mtoni hivi. So mimi kwenda kuangalia nyuma sioni mtu. Nilisikia nimechoka, nimeishiwa nguvu, nikalala tu hapo chini, maana nimenyeshewa mvua kweli kweli. So kuna wale ambao wanaraukanga asubuhi kwenda maombi ndio walinipata pale. Wakasema mtoto si ni wa fulani, hebu tumpeleke. Wakanipeleka nyumbani. Wakaita watu hapo hivyo, watu wakaja, sikuwa ninaongea. Wakanitemea mata hapo. Ikawa mida hivi ndio nilikuja kupata na fahamu za kuongea. Sasa huyu mzee mwenye amekuchukua na huyu mama alikuwa anakupenda. Sasa ulikuwa unajua ni fulani na fulani? Kabisa nilikuwa ninawajua. So ndio nilikuja kupata fahamu sasa walivyoniuliza. Na sikutaja pale mbele, lakini nilisema tu tulifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Maana yake rekodi walikuwa nayo huku nyuma, nikiwa napotezanga fahamu huwa ninazungumza na wao. Alafu unapata kwamba mmoja anakuja anasema huyu mtoto anatutaja tuendi huko kwao.
Sasa wakawa na waziwazi, ikawa wanataka kuchomwa, lakini mamangu akawaambia hapana. Kitu kizuri ni kile tulifanya, kwamba kumjua Mungu ni kitu mzuri zaidi. Mungu anaokoa hata kama hao wachawi wanaweza simama vipi. Na Mungu anakupatia hekima na maarifa. So pale mimi nilipita makanisa kweli, lakini sasa ni ile mimi mwenyewe sikukuwa najielewa, sikukuwa nimejitoa ile ukamilifu kabisa. Lakini nilipokuja kujitoa kabisa, maana niliona maisha yangu yamedhoofika, nikasema wacha nimtumikie Mungu. Nilikuja nikamtumikia Mungu na hiyo mambo iliisha hivyo, nilipona, lakini shule niliacha. Shule ikakataa. Shule ilikataa. Sasa kama nimekuwa wazimu, shule nitaenda vipi wazimu? Faith Makwara. Naam. Mwana mintu watu raga mngotanda. Yes. Sasa somo de kujeremia magwara. Magwara. Ajere. Ngoza mamogusi olego. Nane tengo potente kuri rion sirigima. Ndindali somo sirigima gaki Jeremia. Narinko yangu nakoleta ibwe kandi somega iga. Jeremia Maganga USA. Kai mwe soko ya ne Maganga akoroko. Olwara liya kali soko ya. Kai akorugira ngoma ate. Bunga na maeto. Zeto mbwas. Okay, karibu sana. Nakibwa kile kuri tinseme changu mbwao. Bwa irire sana ne. Sadis. Biatole. Ano toboge de magati de bange de kwa ndevi barua via America. Karibu sana. Kigima kabisa iga twate nkwano tuko kwana rero igoro ya Oborogi uti abandi ngukwana Oborogi Imboroo bandi bateba mbui. So this one ne rero ne kimuntu akoro umanyanga Nyarebe Nomorogi Nyarebe ochandire abantu bekenyoro nandi ne kitoko tokora Oborogi oboiga nege ndo kende abongira mbari basambe tugari batebiri babwati kandi ne bitine bya mugondo yone bakamura kibasa konyaroni yo mu ngombe 20,000 bakamusamba oyo mono mutaka nani ke ko yesu go yibantu basambe twaspi ke twagenda oro n'abantu abatuko kende yo wanya ko romo ryo mutashiri kago sambwa wose kubwato karibu so muchadara yes Ora yo bate wo chama. Ne chama ne. Nanda Oborogi. Ega na kita muna bono ga ko ngo bolo yo no bu ale ko ka go bolo Imboroo number 1 de ko ada Imboroo. For example muna ga ya bono ga to ko wala tara sina mo ya ba ko wate ko sa ke Oborogi. Kai. Kai. Itu ke ko Arwin wo bana ko eri to ko Oborogi. Tangu buri swali kutaka ndara Jeremia. Awati kwa yana Oborogi boti kwa sherekiana osina bantu kawaida ngabota endo ntiko sherekia. Eri izana zo no holiday. Ono je ngora bantu bako bega wanaika to ko nyara bantu begete bindo masks chebi no ngora ko nyara igana amna wono ene zo magade myongero ore jori mo tubo monto saja like and it's like near to Arwin. Yes. It is aba ni kisungu mukuti kwa sababu mwata wani mga somala ya kisungu mukuti. Na ndi igora kana igeta sina igeta obisine ngete nganyaba begete saini gete de bawe gaji mazi kemi saini yo munyama. Ane wani Oborogi wono bwai wono isit igawo what the fashion yabo.
Lakini turudi Oborogi Imboroo. Kai. Anenya koromo gusi dai kwa Imboroo uno Ogokora. Ate ngenjo. For I don't know. Kingo Barakina, I remember. Was it 2 or 2? I don't remember which year. Akaramoka Mweya Kwete. Okaiba Mochumbe, Mabandi Naura. Omugirango mate. Namwera Mogirango. No more Nyaribari. Kaya Mogirango. Namwera Kabel Mochumbe Kare. Abana Bakemba Goma. Yeah. Mokana kweta katindo korwe kanisa akairwe kanisa na akato koro akaja kutindo kudaze the first thing na witness. Kanisa ina era we skimu ngagete agarawa motuke to kanisa ye muna ya mbai ko ba ja kwa ga che ngao. Wono je donda da war gimbora ogo sama koro kunda da kota wa. Na igoro mwana yo kwa na makoro o kwana. Aba 2014 ba sa me tu sei tane sei to. Mi sei mbalenge wataka yani we mbalenge banda ki mbalenge wataka. Lakini ngende ko jange ko sambu na vitabu yani ngende ko te ko ke monte ko jaga ngawon Nyarebe na wango ko mondo to maisiko o kara ki lakini ntara mo kwa tatingo nya ko mo sambu. Naro jawang na wasa me tumara ni wono. Mara ni ero gora. If they didn't have anything to prove, but na magodo. Lakini muna wono mwana wote wata mangano yo tarewa even they be abe the happens me cheme nge mnyoro be do usi. Igo Oborogi Imboroo usi na ende bantu ko tarewa. Akana monta ta una wono sama inje Jeremiah kwaro ra bu monta ta banga Jeremiah orenge. Lakini ke ose ngene ta ne ngo chamo ate Jeremiah orenge. Oyibono bosemos yare o mata ya motura mata wene igo tinare nginje bona kage ngakiara wene ndada wadanga Oborogi Imboroo lakini rende endogere kwa bolenga chitakiri ngo sambuchire nyogo wada nyogo koro ba mamu na bara abo magati ngomanya wadanga mo obwate kene no Omorogi nyabamura numateke kusiegi Kegunde. Que mine tengo un montón, yo tuara morakale. Ya karo ko ko no mate ka moraba akara ko tamamba ko jaba ta go ite kara moraba mo konya. Na rango mo morana la buju ko ja ga tu bara ko moraba ta no sta bara ko ita banda watam. So wengo Oborogi Imboroo endana ja ko ta banda basa benya sai. Wono Jeremia Maganga. Wono go wono mungina naro rusitwe kinyore kengawale ngibwa yesiko. What kananga nebitina pete we to kora kuna na maoni ga ngoche sande kripo kino wakire kisi hot. Wakire kandi ko bete sande mwene igwere na ki ngi kyale ngororo. Ene mini kwa irwatirira ga bu Jeremia Maganga ire so kabisa soko nakoro ku Maganga wana bati myaka 75 go chigoro nkagerete. Wono embuya wandana bam waterere go banongo cyane ane ni planet kora datu somane ke gusyo mete buna intu buna ke gusi buna ke gusi tingu kwane ke gusi ga Swahili bwango iga ange go che bwango tatere watere no somane ke gusi lakini to kwa na se ke gusi ga waterere go ngo cyane Jeremia Maganga blessed ma Nakupata. Habari ya jioni. Niko salama, nashukuru Mola. Nashukuru pia leo tuliamua kukuwa na Kegusi, sijui utashikanisha leo. Kwa mara ya kwanza leo nitaona kama utang'ang'ana na Kegusi. Mi sipendi kuongea Kikisii kwa sababu show ni ya watu wote, kabila zote, so sipendangi mtu wa struggle pale nje kusikiza ati tunaongelelea nini. Kikisii napenda sana juu ni mdomo wangu, lakini napenda wale wanaitazama TV yenu pia wajue what is going on.
Hiyo ndio maana inafanyangu unaonanga napenda kuongea. So unajuanga marafiki zangu ni kabila zote. So sio vizuri kuwaeka bending pia. Ni vizuri wao pia wana flow. So kwanza kabisa najua tumeanza new week. Ningependa kuwish kila mtu happy new week na ni mashujaa week. So kila mtu akuwe na wiki poa hadi tuimalize poa. So tukiingia kwa mjadala, mimi nataka kuunga mkono Jeremiah. Jeremiah amesema hivi, kama huyu mtu alitemea huyu mate na akaongea, sasa mtu kama huyu utasema ameekelewa kweli? Hajawekelewa. Kitu ingine mimi on my side naweza nikasema uchawi upo. Uchawi upo. Na kama wewe uko kwa maombi ya kweli, unajua kuna maombi ya kucheza na maombi ya kweli. Ukiwa kwa maombi ya kweli, hizo mauchawi hazikuguzi. Kwa nini nasema uchawi upo? Kuna vile mnasema ati wachawi wanawekelewa sijui nini. Deno, acha nikuambie hivi. Kwa kila kijiji, watu wanajulikana, fulani yako aje, fulani yako aje. Watu wanajulikana. Hata wezi, si kila kijiji inajua mtoto wa fulani ni mwizi. Si ati wanawekelewa. Lazima mtu akuwe amefanyiwa uchunguzi. Mi ningependa kusema uchawi upo. Ile kitu tunaweza fanya ni kuombeana. Kwa nini nasema uchawi upo? Kuna siku moja nilienda kwa shosho yangu. So nilipoenda kwa shosho yangu, kuna mama fulani alikuja. Ni mama mzee na hakuwa mzee sana. Nikasikia watu wakisema huyo mama ni mchawi. Wewe fanya hivi, jifiche na mtoto. Yaani ni ule mchawi wa kurushia watoto vitu. So unaona hiyo ni kitu wanajua mpaka kijiji fulani ni mchawi. So mimi naamini uchawi upo, ni maombi tu. Tuendelee. Nimemaliza, si nimesema uchawi upo, ni maombi tu itatusaidia. Na mtu ukisikia amechomwa, ameshafanyiwa uchunguzi na ikajulikana kweli. Huwezi enda kwa Jeremiah umchome tu hivyo. Si lazima unajua mambo ya Jeremiah na mienendo yake. Sasa kama mimi saizi mtu akiniwekelea aseme mimi ni mwizi, si kuna wale watanisupport waseme mimi si mwizi kuzu wananijua. Sasa Dino, kama ukiniona mtu ameandika Facebook ati nilikuwa Kawangware nimeibia mtu nguo, sasa si wewe utakataa? Utasema huyo Kawangware hajafika, mngojee 2023 atakuja. Asante sana. Anaitwa President Imam. Ako tu simbo hivyo. Ako simbo like that. Flower gaki ujafuata sheria na masharti ndio uingie kwa show. Flower sijakulenga hapa. Na kuona lakini sasa ujafuata sheria na masharti. Ege tinginye machoka wacha kujifanya wewe kwa neke gusi. Ege tinginye vuna angwenyi. Geoffrey angwenyi abantu basi nyogo soma batamere aborogi. Okay. Otino comment ora about ngoko comment ri about ebibiri. Umuntu yo kobiri tu nomorogi. Ango tande Jeremia de maganga to teb nero mugako manene ekoro na kora ni na kemunto mawota Jeremia ngana na tere kora Geoffrey ni ngoroche mo tebi na ki Amang'Ana ebibiri. Osaba na borogi. Barabona kibata nego Gose Gabo. Princess Lisa at Geoffrey and Gwen. Let the people talk through their experiences. Who are you to judge? She has talked what she experienced, what you are trying to prove. Anyway, namanto kuna nunaba gusi, soma ne masayemo, tena ki ebintu bigo toiki, ngaito kodera guchi. Anyway, tiganda ate, mura na kuona mura niliona mtu hapo kando umwambia kwa ready akuje kwa tuongereshe. Niona mtu pia Geoffrey, niona mtu kando yako. Lakini niruhusu tafadhali, samahani. Niruhusu tu nilete Kemunto, niende kwake Jeremia, alafu ndarudi kwake Geoffrey, tuende kwake Mura, turudi kwake Mungu ni mkuu, tuende kwake Faith Makwara. Hivyo. Aye Kemunto. Nchuko chaga iga
Tebi abantu Oborogi Mbasambu Oborogi Mbororo. Mbara bakuri chingeni mugondo chiakwa. Baritse na Oborogi. Usibona mbari Borogi. Mbangete. Munaga mbangete lakini lendo bano njenge no mwabande ndiko zambo muntu uno ngomiri chinyeni. Kai. Borogi bari kirasi tali gusioka bari kirasi. Lakini ndoko imuko chaka kuzamba Nyarebe Nomorogi. You are not God to church. Instead ni uwahubirie waokoke na kuwaombea. Tugenderere mwana yo kuzamba abantu nje mkume. Hii mambo ya kutoma ilinishtua jana. Nililala kama macho yangu ilikuwa inakaa ya kipusi ya kapusi. Yaani mtu anachomwa alafu wanamleta wanamweka sijui ni meza ama ni kwa mogi walimpeleka wakamwanika hapo sijui walikuwa wameshikana kama wanachomeka. Watu hawafanyangi vizuri. Mimi sikubandika. Of course sisi wote ni wenye dhambi. Okay, mbona wacha niulize ikiwa mchawi anachomwa. Mbona wale wenye wanaua kwa kudunga visu ama kuwekea watu sumu hawajaichomwa? Nao ni wachawi. Because hiyo ni sumu. Ikiwa mchawi anachomwa, pia wale wenye wanaua wengine kwa kuwadunga ama kuwafanyia unyama wanafaa kuchomwa pia wao. Kozi wao pia ni wachawi. Yes. Mora shikrevo ke mtu shikrevo nataka kwenda kwake Jeremia atujipui ndio niende kwake Geoffrey ndio niende kwake Mora niende kwake Mungu mkuu kwake Faith Makora hata kama Geoffrey Jeremia ameongea sasa hivi niruhusu nimuulize ile swali na niende kwake Geoffrey ninkorote aende Jeremia ngirane intenda sabana sorry nare kuburi igoro ye aba kubiriri n'Aborogi n'Ororeri n'Aborogi barabu ngene batari gusambirire ne barabu sinzi bakoroga maisa marore amaide every at times abana bakebye itira kira bange karaba akonyora ngomuntu Nyarebe bagutiga umaide muno yo ndada watebe ndada ko ni imada ke muntu kada banga itanga ni mwizo mwaboli uchawi iko sio na chibu yes lakini kitendo yoko samba mombole tie kya watebe ni ukukumu na kida wana kuburi libone kiko samba ila ni wana tumekuwa na sehemu no Oborogi Imboroo ebinebibe Oborogi Imboroo ebinebibe aboshera everything ebinebibe bigo gotango tariko ge lakini iswali tanga ndingo Oborogi Imboroo act yo gosama nanje ninda ge distini wani gwe na benga basambe tuseitu nada kwa dengo moto gosama ngora ategwa ngamaine ni ngoyo dole ngamo nga pede dembe yo nga goro kwa kutu wa ile tanga kika kutu ni dage dada yani ama goso na manena arasa na gosamba moto yako kada yani ekinenga engendo eri swali dia sabo tingo oyo ne otane ba motanga ni kokora abantu abali bosamba montale ko kwadanganya ko mate to bwatikende ke mosambe tale ko tukoro are ko tama because kero moto na bwate bibe lakini njena da watawega ikere ngere wata mo boro mundo to diko ges especially no mo ano madega o monta ko tale ko bari mam Ogokora ko turwa mate okwana bono oyo mokwani tabekereiri lakini act nerere provenga bano mamosambire ni nabaya
Ekina kika kama tata Nyarebe wa mindu naye gwatara tu mwana utagotika. Next time do konyora no samba. Muramutishia. Mama tenga maene pio gotebe na ujo mwana okwande. Utagotika sumu mwana on. Abanda vamos a meter bueno vamos tu no va gosibu. Montayo boro mate bwa dipuru. Exactly. Evidence. Togo puru ngana karo gane. Good. Igona ndalo dewe Amang'Ana Oborogi Imboroo lakini ya gitiero oguno ko kumo moda ma kumo moda no ko na yiro monte venga na makosa akara. Njene narabe na modoje inu na abana muri abo abange no mwa. Amang'Ana Oborogi minde tu arabi ebintu ne binge te challenge ebintu ne binge tu aetere. Beto tabwa de puru to ko te bodo na wono na umongo yo tabanga sino mo sino nyaro ke yo tabana ngare nyini chayo chiaru kile mogono. Ndo bala nyini ba ko rwara kabere. Ni ma te tiba simba ma ta bana number 1. Umwana na ro kamera ma no iguru. Umongo ya nyini mogono wo jikoma. Muma ede. Ni metenje. Number 2. Abangina umuna bareko. Imate nyamba ya kumanya. Amatoke chinyeni. Base kwa abare bobe. Oti kuoma. Kai. Wote amera ngana bugi. Tata amera ngana bugi. Kumbe. Digana la boli ga kukuri kuri. Amarua. Umongo nenga amarua le bobe. Ta kuja. Gini bate ba igonga endo que dio come que bota Amang'Ana man. Ndo bota bando bota amaisa ibo amaisa mabwe kama ngone bidoli gele bya roga ye chinyanya charo ka chiaunze. Lakini umata agote na koro aye. Goto kumumanya buye mu moro yuri ko nyo mwana tabanga ya Nyarebe njere ma to ne rabangi te chiroja. Troje. Na bako Nyarebe wote ta lakini umate nyo ta lera chio me mambi to go puru ngane to makri momoro. Tigana ara bod. Singo ko chana chigatroji. Ya na ara ta Amang'Ana ma. Rogi wetu chana. Ebichuchu zazina mbili. Ngabeka isite ewaya. Abangina bandi bagaja mapera metesika. Ana mapera bawe choko nechi na njare ngo chikubeka Amang'Ana chitali ko mamera. Bagamna daki ayaro bwa magate. Na ibyo ko bwate chingo kike nyore keke gima. Bakagenda. Mambio maitengo chikubuke bichuchu azina wegete. Mikajera kwete ikomi. Tikakuza mpaka vikara pi. Wiki yengi vikara pia. Dogo puru ga ngobi ro da ka toroji. Bana matna mate betenga na ubagera tesengejo. Tali chekwe na kombre ndiri goro ya bangina. Abumba bwate amaiso yo amaisa ama yo kuoreka yo kuore bintu. Bwatere igo kaigo. Semera kogen. Bwatere Ejira kaenda. Nara rajo frei ta nara. Tete korodi mire ta yakora ngota kere gosuluka. Ajo frei igore ta ne microphone na igore ta ne microphone akityo fresh wonde kwao. Na achira sori. Wajira sende. Ngiago tamera. Kwani agora nge bakara mana mora agora ari bita ya na rito ta manenga mabali. Ya ndio. Kwani le bana? Yes. Ya indoro hago. Mora ensema.
Hapana. Wapi? Hapa kwa ukuta hizo chats ziko hapa na kwa Chofri kuna chati na kama ya mura hapa. Hizo chats ni tofauti. Kuna nyumba yenye kuna watoto hizi chats huwezi pata. Ndio tororo hayo. Ameenda bed. Ona sasa. Amefika hivi. Kemudo. Kemudo kayo kwana koru. Baganga biore. Maade bia. Eliete liorojo ya koru kulita kan elio choro choro monto koru elieta buneli ata tebero morogi. Ozo koru si eliete gara bokoro kamuganga. Okoro kumuganga omaete. Okoru si ya gatio yake muganga. Obe ke muganga. Mono. Dia mono. Apa mana bolinga? Tiga bantu tirengo Oborogi bole tilefo nyinge. Na ndo inge tokyo montago koro qualify ko Oborogi bano. Ba oko rutamara bago soko tuo momorangu bano. Imboli kukurutu oyo kukututu. Ekiagera inki Oborogi imondoki ditangani Oborogi imondoki. Oma eto monto bwatenda mwamu bwate libera oino Oborogi. Neri atarago itokwe. Gosomorogi no Ogokora yo ndeli limansu limama. Akinacha kubolia ne kibarabotanya gwitwa Sam. Ekiagera Oborogi ebole in many formations not unless tuchaye gotebu ega Oborogi no monto mogot ngaki Oborogi akorekana eras mabo mogotu abo mongno mogotu bwate miaka 80 Omagera bako bae no ndera bako bamoro ande be mustari wa mbere gosambo oyo romogotu yes wala Igo mugango mindo koru US nore jiti yake nte toto tebyo Oborogi gochakire miaka irenga ako amontata keire ko bomukorolekana ko Oborogi na Oborogi ninga Oborogi tabwati akorengana na nora mang'ana nyakundi akobeka omati nyakundi yo Oborogi sobo is not distance to say sobo gere bo cha se gere bo bas pasa nyakundi ebintu bya okwana obosambo ko yako teba endo kerinja apa 2021 or what endo yako teba so omwana Oborogi obo jalo ko omwana aromoke to ko ego muno ngana igo to ko ego Oborogi ko mo monto manene abantu baka Oborogi ke bara bana limo atigwansi gekoba at times na basaje mokungwa kwa lakini muntu taiko igoro manene igo bono no tatebo muna bono mongno yo sambe tuga igamarani abeire no Oborogi bwaye kurukare mwako yemo bake miaka 83 igabe no Oborogi bwaye no chakiruko wegeli Oborogi miaka 5 igo gegere tu Oborogi kare miaka 5 bako kine nabo yes taiko igoro manene ege to tekeru asaba anto ge kuamba tebanga tiboyo buya no shoninga omuntu omogotu no moro no shoniria abantu tubwate ati omuntu kabeire omogotu miaka 75 70 ojimoino oro mutaka oino Oborogi hapana ekina igeko garango pinga egentekyo noroje kukurundu obo mana embolinga nande netakeira abasabu chibu aba baito abachibu n'abasabu chibu aba bale ebinyoronsa bara bakore research yabo nabo bamaeta abantu babo kiroyo babo bakore research mbago conclude bozaigo Nyarebe Nomorogi chibu never conclude tekine chibu tale ngo ba ndi wa ba ko montori bwatera
Woi. Ngayo tureti bale ngeta mukere mangene bago samantu bago samu maka 4 ngayo mugambi arenge bayutu ngai barenge ngayo mugambi kai barenge abandi mu 10 ngai barenge mbayira neri abo muganga toira neri muganga ya ngai ngai barenge imanye di gwanya kora abasa muna muri abasa babaka bakamwa beka nama chinguru chiko moko chimwafyu abantu ko bara abangi to kuja ko control ya koma ite kero monda abantu ko bakuja komenta na liyo elio ibako bubucha ko kwano kwa bekirwa so kero monda ko tamero kwa nande ni mate oso ko wate umara biti abeji bigimbaje to inivati abantu barenga abangi na beji bigipige una bo mane so abantu bariko babujire to ko ya control to ko ya egento ke ko era ko batinare ngororo bako tuwe nyo kinare ngoro lakini ta ko ya ko na ngatiga aya tara to enforcement mana nembo linga arafu kugurundo kubate moro ko bakana to kubora bori asaba ngwano bari bakotse mu byamarani ningo musacho oli ngare abwate kerere kene yose yore kamarani ngorari nero ko bana number 1 ko chekero ne chisegi na bora bori na bora bori ine research abantu bari begete kindere mbere ndade ko abatabiga entongere mukona okwana sungu ne ya tagete ende boga sungu nere zeiru nero itiru tinguru na ya jagerete utesuneka ya jagerete suneka tadiwa watu mko na maneno yes suneka kagete ega chaka suneka karo mugno ko churia itetu baka jayo abaka baka ngentu ko kero webu abucha truly speaking yo Imboroo ane baka ito webu Oboro bne kene Imboroo Oborogi Imboroo ye tara ko wadi video Oborogi Imboroo lakini na baba to kusama lakini yo kala boya wala ndiko bona Oborogi Imboroo roro lakini tikatwa manyo Oborogi ebole bigwango tali bigwango Oborogi wala aba jita chiri na abataka bono abantu bako ndade ko taliga yala ko mongno na ba chinguru mongno bo yale ke chinguru bare wotate ege to kiale ko mako akara mondo ta chiri abwatirwa Oborogi abantu bali bako mnyokia basikale bamnyoka bugango ba communicate na basikale bacha bugango abwaro nanje ni ukweli so muganga wa mongno yete ngeta kwa bondo le collaboration aminyoke atiko bwata aba yale basikale mna bawo bade sindi ya mbara abantu bali batigire njabona na ko bole ngamutukutu mwamoro koyo anga abo ngabagambya bambali wakachisimika bayiwete ko saba turuzi baka ngakera basikale bacha ekina kinare ko bole eko kera igomo Oborogi etachiri igabwade defense mechanism nero emwegere aro nakie kogera batari goikereka abangina ndagete ko abangina basambe tu bono ora se batere kene igo bago tawanyo bake etachiri ekenyore inero tatikata ko yete baga de bwade mechanism ngene Jeremia, nkoi ungo mongnayo asabangira balia oyo mogaru se tukwe kanisa ime. No yonde gare nkeni ebalimo moto yo. No yonde balimo. Bueno, tinda enari ede kribu yigiyade ndu status Facebook nage ko wolete. Bueno. Abangina balia oyo mane balimo renge oyo ndaru se tukwe kanisa ime. Esa babu nataka ko baleta la sungusungu na kidata ko anza li swali elio. Ekara jagete se tombo basi lakini rero mubako bonjali abantu bali batumegete libagali lidio ko bakasoka ko bwata abantu bako bwatirani omondo ja baita eno mondo bekira dia Amang'ana ime
Bage ntomuntu. Omupatira nigatiabu. Ono muntu moko tabole nge barimo. Abwatira netiwe. System nera chete kuyiwa. Oyolo samunamo kwadete. Wona abuno totamani. Abanero momurori yo nyabotari watanganete wako bukombe. Oyo ebarimo. Momurori tare tibunga nero mwagete. Nero mwagetaga. Daga dobongiroyi. Igo namo tebete nabengo. Nande go wati buye karogo okoigu ne anti yaye. Wana yende Chide kaibe ayemona. Na chide kaibe chide kaibe mbega ndikore gaiga. Chide kaibe choka. Mbega ndikore gaiga. Chide kaibe ndikora babekera to turete yukuro piko sinto aganda bakoro rero. Una amarari batisi hot TV. Nto anamba ko tiang bekere ndikore ga. Chide kansini ni igo chide kaibe choka to bwate gente kiga. To nyoro bwene. Como esse mingo era cara man kunyo ndale ka kai. Jeremia kaiba no road. Ega singo tia. Kibono. Ngokwana tore na chinze kando. Kando. Onge we koliginde Facebook. Nina geuye. Mwaka 97. Nilimpata huyu mama venye nilikuja nilimpata hapa, sijawahi kusikia tena mchawi, lakini jana kitu ya pindukia jana, wakati tulikuwa tukikaa hivi tukapata watu wanakuja wengi sana kwa wingi na mapanga. Huyu mama alikuwa hapa, alikuwa analisha walikuwa wameshaosha ng'ombe madawa, alafu wakuja wamchukua kijana wake, akamuuliza watu wakamuuliza ati mbona mnachukua huyu mama hivyo? Kama ni makosa situongea, mtuelezee. Kama huyo mtoto mwenye alitembezwa, si huyo mtoto aje asimame atuambie wenye kaa aliona huyu mama alikuwa kwa hao watu wenye walimtembeza. Hao watu hawakusikiza hiyo ndugu wa pili, kijana wa mama. Mmoja wao kwa hao watu akakata huyo ndugu yangu panga hapa mara mbili, akamwangusa chini na kuchukua mama huko kwa kiwanja ya shule. Huyo mama yetu akaanza kuambia, mnisamie, mimi si mchawi, sijai kuroga mtu. Huyo mtoto acha niambie, aliniona mimi sio mchawi tangu nikuja hapa, nisamee. Kijana mmoja akashika panga akamchinja, akakata shingo na kuchukua mama na kuchoma huko kwa kiwanja ya shule. Tukumjua kama mtu mwenye alikuwa mchawi. Lakini sasa wakati nilisikia Janet mama amechomwa, nikashangaa sana. Kufika huko mimi nikafikiria vile walimfanya akakuwa mwenda wazimu, ndio walikuwa mwenda wazimu hapo kichwa msuri. Walikuwa wamesaa mroga kitambo. Na wenye walimchoma walijua mama si mtu mwenye alikuwa na kichwa msuri. Wakachoma mama yangu bure, hata sijui chenye walimchomea. Mimi sasa tumeshindwa sisi sote, hata tumegonjeka. Mama yangu ni mgonjwa kabisa. Kichwa yake si mzuri, walimroga mamangu, alirogwa kitambo tangu papangu akue hai. Sasa wakaua papa yangu na mama yangu ametuacha hapa peke yetu. Sasa tumeshindwa. Hakuna wa kutusaidia. Hata sasa ni kulia tunalia. Tumeshindwa. Mimi vile najua mamangu si mchawi. Bila ametulea miaka yote. Vile walimfanya akakuwa mwenda kwa asili. Hata tumelia, baba ni juzi alisikwa, machozi bado haijarudi. Tumelia mpaka machozi imeisha. Sasa tumeshindwa la kufanya sisi. Sisi na mimi la kufanya. Nimesema mimi ni asante. Serikali ingie kati, hatuna la kufanya, hata tujaona mtu hapo. Mshindi. Familia yenu mko na mzozo wa shamba na mzozo ya shamba. Shamba ni kitambo sana, nilikuwa shule. Baba yangu walikuwa wanapigana na huyu mama na huyu, sasa sijui anamuita shosho. Niambia.
karibu yake. Wakagombana akamkamata akampeleka jela. Ng'ombe ikauzwa akapewa pesa. Okay. Mutu kuligera ligabu enenka yakabere ase embere tiambwate meke iga kogosa nko igorera nde mheshimiwa Ninkoroche nyamoita omwata karibu sana enke ene yakabere muroche iga ene enka yakabere chonoche bunore na gimote kyore embere siko lakini omong'ina omong'ina bagoteba bari ero okambire gendo kire nane ko baratere kende iga cyana rusekyo utakomere story yonse nyumara kiti YouTube story twanje bwa twere cha YouTube live YouTube kisi Hot TV subscribe on that story kakimogenda baraiba minto nimbaroche na of course na banyori ekinganti tekonya the truth of the matter from this side gatonyore ken korose meiga namba tego ndikere iga kemo gyaka kasungura oyo gendaga nte field umancho muriria o Kisi Hot TV anda usia soke bwatrite aso kagerwa koba abarogi ngasoma igoro story chiri ngachirigere but na decide yaronga kaka I'll just go in person nandi nakuwa neke gusi nkwanira abagusi ntegerera bijya nakuwa neke gusi nkwanira abagusi to kwa ne yeito namwanga bono nkogenda namaguru bakororo I traverse myself nakuwa neke sungu ntare nchibweka chi familia yo eyemo aseyemo gotaka kumanyanga obo maene ninkieke kegenderete familia jichare ngenya na chakire familia ntangani tokwana na bakaba mura abande batari abagusiba nyomiro mucyuyo tinkonyara gukwana obo maene gusamanga nabo bari gukwana ayo maene gusina yoburi murakini bakaba mura abo abandi bari kikabira bante binga mama oyore myaka 80 na intu twarase ari n'abasacha baita bagusima batabona bakominyokani twarari na mama nyomba matuko lakini ituko ndiri na nakomora kagosoka gusekero kende kago chikuranga gusibantu bago chakokongonda nyumba hande jigentu kyabaro ina no karra nyumba ile familia ntangani twagende familia kabere familia kabere twanyore nyumba gesambire nando mati familia chonsi nduke kokumi chiri chintaka montayo gwenyara toro chinyomba babwate ne chinyomba chobotaka bwigo familia kabere twanyore nyumba gesambire esambire familia yake okuyirira koranga no nyabana bali mu chiyo mbayo buyaigo bono mu chiyo kabere ontonyore tionde ngo sambira abantu batametonde tayo twagenda omuchiyo gatatu igosinya ine no muchiyo chinyomba chisambire ekera twatema kuburi muchiyo kera twakwana n'abana abande barabake batari kunyara kube kwaze media ntwanyora information very shocking one familia yara twalire chisei chamaremu kube myaka yakorumagera muna twaere surene na family members na abande mbabwate bina byamaremu n'eryoma lakini bigacha bikakanye kake chikuikisa tuchiaitire karengana na information familia ye aigase twagwese yesambire enyumba ne familia yagatata situacha yakabere nyumba esambire ne yagatata situacha
babeire bagotwara yomana ke familia ekenyoro koreng'ana abane gotebekana buna uri nyomba yasambire nakabwatete akarusie nyaroke yomochio yo gatatu efomutiri akayire gasi akayebisa akayire emeremo efamili yaye tamanyeti bono babeire bakuomana ingwete nga bakataka kumusamba asingeja kita kabisa efomutiri ye igonga ntege tomanye ntege to ubwate connection efamili entang'ani ekera twayeoji etwanyoranga bakabamura nabantu bagabo ambana kunga mumiro yo emyaka 80 nomorogi yari efamili yakabire twanyora nyomba esambire lakini bantu mbaye batamete efamili ya gatatu twanyoranga yabeire ke gutwara yomana n'efamili ya kabiri kurumage gaiga abere bakomana omongera bwe family ya gatatu korengana abana baye bongo bwaye mbwikerneti yani nanga muyo bichoke tokona kwana chinkwana twagende family ya kane omuntu uyu gwate myaka 83 mungu nomogotu sana nere karukurire family yaye okoranga nere tinyare tina haru mutakayo onyabo muraba karolo yo bakarora kini mbenya artini one way or another bono ngite ketokwana ki family Johnson ye kawo chireri mari manaro manene sana kaka tingo kana Oborogi muri gusi Oborogi Imboroo nonye kurubibiri Oborogi Imboroo lakini enchiranera bagusi twatwarire tabi yoko burukani Oborogi nenda mwamu gotaka go frustrate abantu bande ngigo kwana kaka onye kingechete chirani yane kimogechete eida tukabuno boremo eida tukabuna abana bakomana tukaira nebina eida gose chingoko cheito chigatambuka chikari chingende chiabandi bono twabere tokuomana enchirenga buneyo ekeri opportunity ya tokire oko singizunga nomorogi inja go mutangani batabanga nomorogi ase kera tingo tageti twabera bagusi aye kota komune story full story erekisi hot tv me noere but meanwhile what you are discussing this side ngete mo igure te parking ground yegen ya kore kanete maran ebitu nambe buruka ni gatikere kubota story yo kera twaga no one on one as chinseme cha marani kubota sabiga ba mo basambetu nabo ko identify ebitu number in between unabona nke ya kabire esambire pitotari nenke eri ya gatatu ibaitaine Oborogi mbaitane nande muberamo morogamo mwaitane mugaso I don't know murana promising utinalenga sore Shadrack Ontuga from Nyamira pamoja ni Nkoroji Joseph Nyangoya Oborogi abatangani walipigwa picha Nyakeore but hawataki kuacha. Mungu ni mkuu sana, watu waokoke. Sande sana. Nyamoita watawanga kila kabila iko na uchawi. Wakisi baachire nguma sababu wanachoma. Abande na Oborogi bare kini mbanya go samu. Akingo yogende nchuko chaga tukwane. Tikamba bekere linkiga watu wakuje tuongea hapa one on one. Ukiangalia hizo story hapo ebintu nebingi biro. Everything nambi watu ne tigabo. Oya moyo. Oh. Nyamoita usiki anything. Pole sana Nyamoita. Pole sana. I hope kama utarekebisha hiyo. Okay, let me come to Mora before niende kwa keke mto. Mora. Mora. Acha nikufungulie hii. Fungua mic Mora. Fungua mic. Fungua mic. Rero ke mutore kwa mwa chitoro chitukute kando pi. Anyway, Mora, fungua mic. Uza tena. Kwa igura Amang'Ana mange. Mora fungua mic. Mora fungua mic. Iko sawa Mora. Iko sawa. Mora na tia sore bon. Umete kuranga na Geoffrey ya chogenda
maganga achogenda bro, and anybody who's watching us what is doing us Kwangigure bono ina koigure muswati minto bono chiso chekira abantu bang'aire gotamandochi bono chine chabora kimono bagosoka bono story bune you my brother oine brother yane kina mama igo asomete nere rioma irio mosomete seno mara ne ocho kwa seno mara yoga base dakie kirata batinte tingwa ne gorumara dio gochi gokwana wate bwaya magana gotiga yeah okay be proud of more bana lakini chango tebanga nabo by the way yoko bwatereribu ore genuine kabisa lakini oro kwa morogo so moithi yani ngende yos kerio montago takagukubekere instead aro kogwini Roro kwaro da bantu na baite tune chinero na bego ike chigeto ngekoro kwa morogi Ona kingo tagakia abantu baminto saa zingine tigo montora akora uchunguzi umetonya ndire gente kirende kyakorekanete baira matukabera atatu gukora uchunguzi yona bo monto goitu kore cheni ni umete haki binto mbire byatoka oboro tindigo kana seito no ere ruti eyu tubuna seito tokinere sai ntori kwenda ororo juu oyo Oborogi obu seito ono okorangera ukore nyomba botuko jinza bunechiga nabo montago chakorangeri for example onyo ana okorangeri sauti y'omwana omino bose your mother your father yani ile sauti bati ochikorigereri motore nere ama maybe unajua ako mahali fulani bono unashangaa eking there is a trending story Samson esingatara gochimarani umuntu marani ana kongweche bono sibori umuntu sino mbokirango mati ngechi kumanya ngamba ichiro igono okorogana igono bamwe yabano ometekere kona stayo baro ibatayo neri mogo bono like boni ngomno ko nyamira nero ngo trend ere sano maiti oko nyamira ngo nyamira kwa nyambo mona ente yako garaba gusito we korire rieta ngana Oborogi tore unabona ingente yachete whole world yachire nsengi bono bono kira kigiato itire kabire neo serache gusi basabune tutaraba people ochi gote impo kabire ngase no ngusi ako bori for example tenate umusana na bwate muntu kiri kabire keri arengi bono omoruya ariko mbori akambori ayekurutu sei no nyamira go senkisi county go senkisi no wete nyamira te tai go se nyamira ya ono ma besu serereta ego ndija kore kana sei no nyamira akachibicha mwabeka Facebook mwatagana nyamira nini mwari kega swahili mwasambasa chikurupu cyasha ense yonsi yamani bono rakiekyo no byato itire bono rakiekyo bona kingo tebo Oborogi mbororo ekyara inche bune familia ito my village neri kariko nyagukwana erieta bono maybe inche abogete meine proof ngo gotebi twarenge twari korara na my sister erumu yemo nkorara munsi ya ngo kwana riboga next yari murara kwana etu abogete tulikuwa tokwende school togasieke merangu ya batimambie karo tokoboka chinsa che school twanyorete dirisha tokorarere wide open ya mwasegete dirisha neinu tigawa tigango tei nabera nyari kana otebe ngantu asegete dirisha patie dirisha yeite yarenge merangu nero konyora togotene yani ko tokonyara koiraneri buno konyoiraneri okoyoka hiyo dirisha yetu kama hujafunga itafunga sasa there is no way yora ntai ngantu ararete tukanyeba juu buno tari gofunga o koigoka sasa woikofunge ekieke kabege kone ite baso bogima bwane
bona aro Imboroo lakini konande nabo gotamerwaro nare yani este nero racha iro ene ke joro automatically evinte yogo chako una connections so the word connections nabo kore evinte ebiwe pi yani abwaro akinchemba korte bo begoita bangina babande gakibata bari gotiga bekwere bono yende ikawa saiti sambi baimukiri yani okora anyway noyo konyora saa zingine omete koung'wa send active to catch active yende kawo yore komokasiera komoita nero Omorogi bono mo atera mokora kwanza so that era atarachikoligi wanyoru ng'anere okay sawa murabwata ko cyande bono intuna baba wikatokwane mwatu stiringererieta wikatokane gakima kabisa ndaraga na somo mugirango ninkoro tunkwande libaga nyamoita bwana kwanyigure nyamoita omwata unatusikia atanga Steven nerebuya omwana enchi baire lichiko asa maboko abo yaya bana igure ona bwatiraga bwedeke yemo umugiranga araturuka igabana ingota sore next twite story bakaboki sasa niteke 20 chabona mambi chitereki 19 mutino 2021 karibu sana kwenye koroma gani kabisa si nyumba ya Kisi Hot TV subscribe na share link na otorega yakigima ya kemunto inde to chichege kantara ari nyamoita ndeta akwana Amang'ana nyamoita tigara akwana na so torara mono pi ande torara pi torari romwana nyamoita bindaga daita nyamoita ukurara ose kwararira ni ya ngari sitting room rendo ukurara ona akora kerugo nyamoita sogeria abantu masoge manya gukwana sana kurera timenye ngiora cyo kwane kara kwanangu ndiboga nara kwereire ndo chata kinengi yamubwata anje nabakwendega nderimo twanchire kege bono agente kagi atusareirie erieta lakini rendo bono ekama nintu tweitire abanyene ase ng'encho ng'ana na chikabire chine nchirindogi naborogi bare neri basamba no gusambuka na gwatoretereire bakwega chere chisiri cyabo lakini rende kire kabira nendo nose kulige nabakamba nabwo aborogi lakini rende bono aborogi babumborong nabongwa na alias abwase basambe tukurukara mnangukine anyiwete ngasa yo sana murabona igwere asa lakini ibone sauti yanda uchini wana mongi wete Ndoko igwete mongi wete ndoko igwete kiaba no igwete anyway nchiti kakuru kuntu akwantinyi wete guchigona mate guchiabu asa yo bantu naborogi lakini renda kra no agukwanika mono nje mnankine teiga I know that place njira nda abasambu kabisa sibasambu gochi no njira ko bamba sambe kabisa batonyarire saborogi Imboroo inonye Relio mo semno uri otame tenga yeso na bo ke ta andra ko ganya moro na mai sumo manya go itaba lakini Oborogi Imboroo anje ara ko matong ga bata itiba binyoro biendere ani wencha na kireta ngana igo nje na ta dia basambu mona sababu sambu nyamoita nimboteri sori ngo kubori nonye wete nyamoita
Nyamoita nongi gwete bori. Nyamoita ngo boriga. Na kitokora kitomanyeke nyurenga Nyarebe Nomorogi. Naigure. Nake bantu bakora keke nyurenga batenga Nyarebe Nomorogi. Ngai bachi bamanyanga Nyarebe Nomorogi. Nkigose kiaba. Ninyi wete. Ngai bantu bakumanyanga Nyarebe Nomorogi ari Nyamoita. Bono gaki. Kenyore kiano tomate omorogi omoibi omonyabiriri. Yani tomate banta bonse ya kenyore. Okay, before ntarere rigochia tigango murara tetebi ngochane gocha sore. Sauti yana na bego bwate shina. Network yakora rero yatwa. Okay, sawa sawa. Mura. Oye network yangire. Nyuma ntarere mogoti Na rekebisha tima kiaba kwenda. Rekebisha network Munyamoita tafadhali. Sawa sawa. Mura ntarere mogoti de tobe kama ngane yo mwaerio. Munyamuke muntu na otro nerega iga. Tigara ararake chitoro. Ena ikamera rero muno mwarubaine gakinyo bane. Ndeba no mura. Ndeba nga mwana yo mwerio mogoti wira negocha Nyamoitira na gocha tukore nturakora. Yes bono netori yetu bono chikokora karibu sana mura. Nchirake Amang'ana yo mweri ngo bateyigaki. Nsamba muntu tari gento kia. As much as narekero nando koira nase Bible. Ebuku ngo tebere onyo muntu karo morogi bati uko bashua ng'ana omorogi. Tari unadania. Arona bwenete kueliminate you. Bati ayo kueliminate yo yonde echunguze aye no clean. Ekiagera wono tokunyara gojachi umuntu mung'ao naye unajua oborogi tari borogi bwoka bore dhambi. Dhambi kuna aina nyingi sana za dhambi. Na bora nyore saa zingine mtu ni msherati, mtu ni mwizi hatari. Lakini omanyakorwa rojachi umuntu ng'aki Nyarebe Nomorogi ero imoki basene kende omosamba omokie mioromo Kenya. But in the real sense omuntu yogo Kenya omorogi nero omoibi nere. Sasa mimi kwa kuonelea kwangu tari buya kubwata kuruhusu ubuzima bw'omuntu onde gaki. Yani hiyo ni kitu ingine mbaya sana. Mozo kama yani unachachi mtu ati huyo mtu ni Mungu. Yani kisura, yani sura unachachi, yani tu kitu ingine mbaya. Mi by the way buno mogusinche gaki. Yani nyuwete bobengora. Unajua nandega ntongereiga. Saa zingine mtu unatetea unasema aje gaki ayambo bemwakorete goito omuntu asimaje asinomorogi. Nare muntu rabako imokate baye nkiogotetera omuntu ayibona ayora omorogi. Sasa saa zingine unajua inabidi unanyamaza. Lakini si vizuri kubwata goito omuntu onde gaki ayataribia. Utaramubwata ayemorigereri mwa maiso just break. Nyasaye rebweka na bago church kero omuntu. Hiyo ndio naweza waambia. Omanyete before utaragenda. Nare gukwana giga petinge gyatama gochi. Amanyinga. Omuntu imukyo moro hani kwanyenya omuntu. Yani ni kitu kingine mbaya. Yani morogi I don't know. Lakini abori naki omuntu sasa unaona saa zingine acha nikwambie kama narorenge kimberembere sana huyo narore koroka na screen mono. Watu. Niambie huyo mtu amefurahisha wengi, alifurahisha jana watu. Pati saa hii asare ngocha chigware individually. Na nchege ntonga tagakione noko bwanera bwata sikerwa segete so that aone ile kitu yenye alifanya si kitu mzuri. Tena hiyo ni kitu ingine unaweza sema mke ayoko bera kimberembere. Sasa angalia kimberembere yake imemweka wapi. Bwana sasa alikuwa anafurahisha wengi, saa hii ako yeye peke yake. Bwana gokia bwana korege ento think kwanza.
juu abantu nabange barenge kenyoreki lakini abantu okora bakoroka nao mbagweta bantu batano iga. Kwani nyinyi ndio mko na hasira sana kuliko hao wengine? Mi haki hiyo kitu ilinibo sana by the way. Yani ilinibo ni kitu kingine ambayo unajua kitu kingine bono muntu tayo musubati moke aba subati aba komete na barabara wimono saa zingine wacha nieke hivi saa zingine abangina badie maybe no na barogi bare ntogo kana lakini ase bari togonte yo morogi omongina buno ori gakisa iyo ranyora amagoro tari gotara tambe nati ange gugotari botuko shwali siku na maybe abarenda afunze taba kendio wanaweza take control yao. Hiyo kitu nchetindo chibo sawa wangina barimba ito tu kwa haki yani ni nchendo chembobe sana. Hiyo ndio naweza sema. Yes. Mwespecially ngendikira meta abantu. Ngendikira meta abantu ense bone ngano mukungu mungino oro chigende kagosaba mabera ori bwate yani alafu ile kitu anamweka kwa moto aki anajaribu kuondoka kwa moto anamweka huko aki hiyo kitu aki naona vibaya yani tu naona ni vibaya sana. Bakumwira ni ne metego chiriko bakomwigere. Ndio yani na madharau unapigo mnondo entachoro saigo yani hawakufanya kitu mzuri. Yani umuntu akoyote ngabone se nari nagenda nyasaye ngabere achiri. Ni kitu kingine umuntu. Tiganda rega akini mbwate imwana mambi kwende skuru mbicha kinchasi nikoboka. Bigo twate iboko. Baende bono ndabase kubaferi bono nya. Nekana Geoffrey nwalenge kabusikie muntu agotonga ina bono. Geoffrey is my husband. Mama kimuntu ankora rore tata. Navarora narorali degarare tekare. Ane muntu yakumurigete aba murigete. Igato moreka. Tegwa tibakomokire. Bakobokire yote tebakomokire. Wana robokire. Ngaki mwana gateba. Mwana bukwana kegeze. Bono bya chekereire. Ayemura. Mokwote Geoffrey nani mambi karibu sana mami nto tutaki ekegusi kosomegoro ekegusi bwango iga warika niko somone ekegusi ko takere wiki tukuri aramisi nkagerete lakini mini wairi nande to ye iga mogo teba ye gori aborogi ntoko bwato mogine waga romo kona kuchite miako tucho gokwanire kuri aramisi sawa topiki aborogi na kia sagetegente kochete nakimo tokoboto mogene ke gona kya korokoyo oyo wakitetige gasina mwese ko korukunga nero yonde sabiri nanya kufuatilia mono wanga na kwanga busy sana sio tarehe ngane sponsor aki sijawahi watch sitaki mdanganya huyo mwalimu mwalimu ngoje hiyo Thursday ndio nione mwalimu wa Nyari huyo sasa tutakuwa naye asante sana rara ngo kwana lini mambi kakasungura schoolmate se classmate ni schoolmate alikuwa head of me alikuwa mbele yako sasa yeye ndio utamwambia Ombati walisoma na sistangu mkubwa Judy sasa mimi ni sitake Judy utamwambia Ombati tu atajua sawa sawa haya good night dos sawa sawa swell Everini kwambuka Oborogi kene mborororo 1998 bagasambwa bonchari ekaraba atarete omwanafunzi oyomo naende korwa eryo mbairete ng'ora kebere Pastor Nyakundi natotebeti obobisi bwensi igoro y'Oborogi Nyasaye atokonye Everini kwambuka nekigoro kwamanya kenyoro naki uyu Nyarebe uyu Nomorogi uyu iga Nomorogi uyu to weta nandikire kwanyera umuntu omorogi imoko musamba mamu mwabo omuntu umwana otegemete mamu mwabo korangari mama mwaro omwasamba okay esimba ya Nyamira mbono gocha ke muntu natira sore kanye kwana Nyamira mbone gotonya yari ngikuru mama
kara kwana es ngine mukwane Pakoli mirie kamera gaki. Nchega kukurupundu na takanta gara ko gara wana mang'ana wansi yote. Ya wana bantu b'imogatia mang'ana bakabeka amaboko abo bakabana bwelo. Wakachachia bangi no and according to what I've heard. I think mambo mingi ilikuwa ni vitina tu. Hakuna, siwezi nikasema kuna mtu mchawi hapo. Kidogo. Poa sana. Okay, tena Nataka join live. Uko na YouTube? Alright. Aye simba timeti ncho kwanera osine simi dom omosh aya maboli aye aboli mbare onainde mbamanyire asekenyoro aye dom omosh na kimokatu mkomani nomorogi musubatu chekenyoro bwa kore miaka 3 mwata ngoyere ne chwenene ngai mwamanyire ngone chwenene by the way aye simba ya nyameta ngo gore microphone ga tumiti yegwa kwa mire egero kwa na mona into karibu sana kwa hiyo tumote simu cha Facebook by the way bero to watch ku Facebook kisi hot TV stroke FM te kuba tabinga na wako tumina semu ya YouTube kisi hot TV and subscribe kwa hiyo kwa YouTube tuna tubote Facebook yana Facebook lika kisi hot TV stroke FM tubote rama tubote aritukuli aramisi tubote mwani moyo akitutiga no sponsor yo orata rete gusia senge njo kwa itekino mwani mranda kore obisia culture ya bosongo na meteke gusigeke tukamubwate tukuri aramisi ga ase studio acha tukwanire ye mase ye mo igoro ya Oborogi aye simba ya nyamira nteke to kwanega esimba ya nyamira I don't know where you going to tiganga mwete chiteka mbate ga ni komya bana ba minto bari mwanyoriro muna baba mama Kerian na abakideke komigo chaga iga mama Kerian na aye monye nkungu Kana alama kongpon gaki. Mpaka chitara chera ni. Tiganda ate simba ya nyamira kwana simba ya nyamira tige kure rane Nakakwane nane ngabwaire bya. Ondo chengo kibogia. Ukia mugabokari. Ebokete ga kabisa. Wano tungabugakire nande wano ndocha Amang'ana igo abaire bobe. Nomina kito chetu akora. Ebintu byatongire. Kura. Bakai gotosnyire nga. Nyingi gosaba usiba minto bakore bikona iga. Nyingi akara bawe tukachingo mageka. Ebikurukorombi alenge. Kurukorombi alenge boli goso kabaye kwa uchunguzi kwanza bara Amang'ana ni kia ngiri kia alenge goso. Igo toligire tio mutandao tukumete wa. Ya umamire. Watu sambere terieta yani. Tigo Mungu rwa mnambwango iga akanya barabae. Ya. Ya kule. Tiga nga iye network yagenda gaki aye mama Kerian ogoseka anyway esimba ya nyamira network ya utugutire Apostle Ponivis yes omosomba karibu na kibwairire kuragwo wakire bwairire buya gaki kibwakire nakina kwa ensana ga egoteba ngabukiete na encha egotebe bukiete lakini gose toraire Gango kwari katina korera mapema wachi kwambura inde toche kwanire aborogi abambara binyoro nekimoka mo manyanga Nyarebe Nomorogi mechanics mkito chitwa tumeka nande
aba bagosamba abandi ibara bache no batagatifu Maria masoke Maria gose au fit. Karibu sana Mesho. Kwanza litanga nitangiriri bageli gakoba kwani bonse people bali studio mana bali bonse people comment section. Asa marieta na bongoro ku Boniface Ongaro. Mbapuga tete kinda sakoro ku Kajiado County lia Kiserian. Igento ndatebe gaki ase kende gionsi. Ege umuntu narorigete getabu gekoro ku Think Big. Lakini nje tinjeti kogesoma gochime enasomete ekaberi yokanero yang'ete message Think Big. Ekero okorengeri gokora egento rengereri positive impact na negative impact because inche nabo ngochangiwu ng'a kurukuntu obwatiru gosororiru na kemunto gose kemunto ochire otebire ng'a narorire kurukuntu nkurukuntu narora bori igo okoiba na inche bono naimokia egetambo kero nakorera kurukuntu bobe ndanyore namoitire gose namonacheire ekina ekebe onyore kurukuntu arenge very innocent. Yes. Maete bono abwo ebibe bia kurukuntu kwanache. Yes. Yani ebibe bono kwabibogoiri so omonto by the way bari bakorete gekoro keri tigang'assume ng'a they know about what the witches were doing. Tigang'assume ng'a mbamaete mbare nobomaene boisaine naende nairwa ase ekegambero aratebe ng'a yaya aya noe buna nakorete iga ninde nobomaene ng'a omong'ina oria nomorogi. Lakini bono iga tiga egento torakora nkeri ng'a tiga twechene intwe banyene kero omonto adiri na ebikoro biaye. Ntobasa koba abango ase okonachera omonto ekina so egekoro keri giakorekana aria ase omotandao intwe abagusi intwe abanyene tokwea obosoku nabo tokorora ng'a mbuya togokora lakini na obosoku tokwea nabo kwanekera by the way tiambatebia iga abagusi baminto. Sahi nabo okoenda oanekera egento iga aria YouTube gose Facebook buna tingusii abwo gwa lakini ira nango buya ogocha kwaenda kera eduka Nairobi ng'ati inche ng'oboete abagusi na abarogi rigereria ekilipu iga People ng'ae nomogusi mogosamba. Bono buna inche agadiri nkare gasaregeta bono Ekurerane emanye enkungu Tutigere omonguru nero okogamba bono timaeti nkorera ngocha narera nkabe buya endugu oroche endugu inche nkabe buya namanyete enachete nkangwaka esimire nde maragoba terikobogori ngotext terikobogori namanya gotomeru tata egento iga aria status the reason why I will never date the kiss. So nabona atiguga bono igoro y'egento keri giakorete so ase obweng'e tigankore ngoteba igo Ukurikuntu koratiga narabo ayemo muraria naraitira uye bono omakungu enyako gotiga oyo igo konyona nabwate mpango gwa kando nero nokobwatiriria abwatire na inche namotebi rende inche egento namotebi nkeri ng'a sobo omaete na abanyangori sobo torochi mache taiyo so namotebi naini bono mwebire amakong'bori bono mwebire Akatano bono nkonye kara iguta batebi monsiri Apostle tigana kwa nayo no kukurikuntu kwana bono ng'e manye enkungu nere kwane so bono intwe bono mwakorete igo inchu bono abagusi bono inchu bono tobakore ekwerende sahi amaene ase ende almost 10% ya abagusi batigirwe igoro ya egekoro keri
yakorege tumaita abantu. By the way, Kenyans are very fast to make decision, and they make decision by charging a very simple thing. Alafu ani egente ekemo kekoreka gusi bagusi bonsi baba generalize baba generalize, lakini egento ndatebe nkelinga gaki nja I don't support mob justice. I don't support nandi gento ndagotebe onye gutete omenye buya ekero kwarorire omonto agoitu na mob gaki oboaga abu bune gari ya polisi irio obwate nyasore kwarorire gari ya polisi egweta oboa tiakoenda ase eng'encho nabo oranyore gwaitire omonto very innocent gento otamaeti tigana nakio. Omoibi onde akaboriga naibera omonto oyomo nki aba bande bakombori inki bakombori amaene oraenda koti wakire omoibi kwarenga ase mob justice omoibi oria abori naki kurukuntu naye naibera ng'a yaya nkirende kware kombori ng'aki orairaneri. Anyway, Apostle, watiraga wake igongochane. Agayo mumuronde mbire raro musibati omutigirira rote no bwato ndega gwe kona ora moteina ari kuja utagete mundu Emonye nkungu Ngonya sana maete. Emonye nkungu ni njo kurirane Emiri achoki agosekaga ari mama Kepiana I see you. Emonye nkungu Naki konkurukonto. Kandi chikurirane bakengo ari baba. Karibu sana. Tokumetia ng'umbu esitogakarire ense y'abande. Tokumetia ng'anki kiabeire gusii. Akibona abantu bagoita omong'ina bande busa. Ntomanyete mama mwabo omonto manya omosacha ori na ani naika neng'ea kwebori ng'a yare koba ng'a mama omwabo ninki ari gocha gokora. Anyway ekero kiarabeire ntuntu okonyara konacha kina lakini nyasaye oyo ore igoro nere okonacha ekina ekinde magoso mbakorete koimokia sheria emeko ase amagoko abo bari yaani egento kienge bari kobwata barigene n'abagambi babwatwa bang'ina abwo rende onye yarenge ekere ng'a n'abarogi barenge lakini tari ng'e bari koimokia sheria ase okoboko kwabo ogoita omonto bakomosamba akogwa komorigerete lakini ng'ai amabera achia akagenda akikubaita mpaka baire amabera onyenche nkoro narigererie evidio eria buna omong'ina oria akoiyia buna agosorora akoimokia amagoko igoro ekero nikio gese abanto baria mbakonyora morembe pi ase baragende na efamily chiabo nchikonyora morembe pi baiti tiambati ng'a egento nkero omonto ogochi gwakora kwarentire chirana ase chinyomba chiago nomete ng'a naye aringa ng'a omong'ina oria nomorogi dhambi zake zote oria omosambete yeye tu ndio zinamfuata gento nkenene omonto aibe egento ng'a obwate omonto oyo omoite rigoso riria okoiba nare rikoiranera aya kwamoitire otimokire yes lakini manya ng'a ebinto mbire bikocha kobwati gocha mega na you will regret ase obogima bwago bwensi pi so aki gusii yatiokire mpaka yani nare nanyora abaikoyegete bagontebia ng'a kai ni nini ilifanyika Kisii nasoka nabatencheti ndarora kende Mabona omwana otigiru ako omwana onde ocha otigirwe konyorire omonto okomobwatisi barengereri pamoja orocha otigirwe lakini nyasaye togotigera bono korukuntu kende nkio torakora into engaki ya omoerio kera ike ekero omonto ngotagochachiwa na ebikoro biaye agakorire Emonye nkungu ntarahera rigotia sipeki makworo yes
Nomorogi ababare ekinyoro mote Amorogi mbare ekinyoro. How ana Yes. kiwa batinga Nyarebe Nomorogi yare Nyarebe no chwenene. Nche according to me tinkunyara goteba Nyarebe ng'a nomorogi sababu timeti nakio aborogi bokororokana naende timeti nakio abanto bakoroga. According to me tinkunyara lakini nkwinyore nari nkomoke ucio no bwana buri gwakara nguteririe bono kwi ngomoke nkwigure ng'a aborogi mbaroro gochikora omongi na omogotu kwabota ng'a oyu nomorogi lakini bono iga buna nakinire iga nabeire mama monto I can't say omongi na oyo iga buna are omogotu iga nomorogi sababu timaeti ucio nomorogi naende timeti borogi bono ki bokororokana so tinkunyara gojudge monto ng'a nomorogi by the way that's what I can say. Yani Tinkunyara wachikora omongi na omorogi iga akioito oragera mwae oyo ng'oyu nomorogi nomorogi egia tweba ng'a ntobwate aba baba baitu bagotire na aba baba abwo bagotire nkwenda ore kwaria endagera ororo mwararana nere kwabera ororo nere naki eramotari komoroka omorogi mwaroka abang'ina bande ng'a nabarogi. By the way that's not good. And by the way ngagenda ase gete crusade gete iga mwaka 2019 onagende crusade twagare korande omonto akamagoteba ayi gari mwagendo ye nomongi no itwacheta ora gate gaki monsabere gaki bisi bigwetana na mwana butuko bwake tindi korara twaro nomorogi bono kasinyi kuburi ngai question lakini mini gwari bwatereraga abu ase nje feito naki omonto agokora omanya ng'a Nyarebe nomorogi by the way naki how onye koteba Nyarebe nomorogi ngoti naye igo nomorogi munaroga pamoja. Anyway mwenye ngungu bwatereraga okay makwora gokugamba nesimi niwe takero simi gati ande Geoffrey Oketo Chelan Geoffrey nongi wete Talife itibwake rwesi mikukurukuntu mwake emonye nkungu nche atinda akarusimi bono iga tindi gwaka rusimi yes omonye bono iga eraire akura mono bono iga takong'akera simi tindi gwaka rusimi saa inche njakura kuri Getembe sawa. Geoffrey karibu sana. Asante. Kwanza na wasalimu, habari ya asubuhi ama jioni popote mulipo. Salama sana. Tuko salama. Sijajua topic ni nini mnaongelea leo. Topic tayo kwa oforogi gusi asenge murone na cheta gatigwa asenge ntige yakore kanete korumarania borogi basambe tu topic yari go kwana iga ine aborogi mbare binyoro nakio kora kwa manyanga Nyarebe nomorogi nkiye kora kinga Nyarebe nomorogi igandu kendi gya kabere gusamba aborogi na basambe tu tinsemo cha marani nere buya abantu basamba umuntu nga nomorogi singe bamususpect egendo kende ngiye kogera abantu ababagotu nabo nande barabataka na bagusamba senge tingu bakoro kwa barogi ngiye kogera karibu sana. Okay, asante sana kwa nafasi. Mtasema hivi, tumegrow tukisikia kama kwamba kuna uchawi. Yeah, hii hatuwezi kukataa. We have been hearing that. And those beliefs ziko tu kwa mahali tumetoka, lakini wacha niseme hivi, kupitia what happened yesterday huko Marani ati wenye ni wachawi, we condemn such
the very highest order of condemning. Why? Because we human beings, hakuna mtu mwenye ako na nguvu ya kutoa mwingine why. Kama mtu amepatikana akona shida, akona evidence, that's why we have law and order. Mtu anatakana kupelekwa mahakamani, astakiwe na hukumiwe. In fact, that's a primitive way and a backwardness kwa watu wetu kuchukua sheria kama hizo mkononi mwao. I always ask myself this question. All the time unasikia watu wenye wanachoma ni wamama ama wazee wa Kongo. Najiulizanga kwamba kama kuna uchawi au mama wenye wanachoma, lakini ni kwamba hakuna wadogo wao ama watoto wao ambao ni uchawi wenye wanaishi. I don't know why, because you have some people wenye wanasamanga watu ni wachawi, these people are bad kwa the village mali tumeelewa. But the thing is, mostly wenye wanaathirika wenye wanachoma ndio mmesema as all and poor women and men. Na ukiona watu wengine, kuna watu wanaongea kwa village kwamba sio watu wazuri, but ni watu wenye wako well off, they have never been touched. We have those hizo mafikira ya kusema mkiona mtu amechakaa na ni mama ama ni mzee mkongwe, we believe that those people they look like witches, which I really you don't know, hatuwezi tukajua. You don't have any evidence of proving that. So watu wenye wanachukuanga sheria mikononi mwao kuchoma watu wanatakana wachukuliwe hatua wengine, wawe funzo kwa watu wengine, because there's some people are being condemned and killed innocently because they have not proven that ni wachawi. Unapata mtu maybe watu wengine wanachukua sheria mkononi mwao kuchoma hao ama kuua watu, ni watu wenye wako na chuki na hao kongwe. Because if you try to follow, kuna watu wengine unapata mtu wenye wanakuwa katika hali ya forefront kufanya jambo kama hilo, inaweza kuwa ni maadui. Let us say this, we as young people that let us not kuchukua sheria mkononi mwetu, na let us not take the life of innocent people to our hands because we are casting ourselves. Kama mtu ni mchawi, wacha hukumiwa, ama Mungu peke yake, sio sisi binadamu. Geoffrey Inaki kwaba network Geoffrey ayeke mundu na network mnanisikia? Nako igure bono bote bona kakakita to yatoka ne boro mangana mna yina yabantu kusamba because that's a primitive way ya kuchukulia sheria mikononi mwetu. Uchimwina yabutokire pi Geoffrey gocha yabutokire yangire ona swa kodire gochika kintu rabwata pi totally
But Geoffrey. Yes. Network ere ya kwangu ase gwakorere gochiga iga ntoko bwate tipi. Parande kala kada network. Okay. Nancy Chacha, sorry for the kisses. Very bad to hear that. Hakuna uchawi kabisa. Anyway, it's okay. Yes, amanena mangana okay, no cho sokire. Vet kumuto want thing ayore comfortable. Makwara Faith. Yango igorere microphone ota mangana mo idia gaki. Faith makwara. Igore mic. Hey. Mangana go yo mo iri mwese comment ngaba. Naigoire. Egento nare goteba neki. Egento kera tokonye go siria ebinto bingabu nebibigwa penia sebi nyoro byaito. Ase omontori tuseme ule musika yule ambaye amefanyiwa hicho kitendo ana nguvu za kusimamisha hizo furugu za kuchoma watu ama za kuchoma wale ambao wamekuwa suspect ama wale ambao wametenda hicho kitendo. Lakini anapozuia kusema kwamba hao wachomwe, yeye ndio analeta hiyo shida. Kwa hivyo ni vizuri kabisa kama kweli hiyo kitu kimehappen na wameona na macho, yeye mwenyewe achukue sheria mkononi, aone kama atawasamea, kama atachukua step kuitana polisi ama kikao kikaliwe chini ili waweze kuzungumza, waweze kuelewana na waweze kusameheana na mambo yataenda sawa. Kwa sababu uchawi iko. Alafu kuna hapo mahali wamesema kwamba ni kwa nini wamama wakongwe ndio wapatikana kuwa wachawi. Mimi naweza sema hivi, wamama wakongwe tena ndio hatari kwa usalama. Hiyo ni kitu ambacho mimi najua na nimejionea. Ni ile nguvu hawana ya kukimbia, lakini kuna mahali wana participate. Kuna tuseme hizo katika hizo makundi za uchawi kuna zile vitu ambavyo wanapeana kama tuseme wewe ni chairman, treasurer hivi na hivi, kuna viwango, kuna kitu ambacho unaweka na kuna kitu ambacho unafanya. So tukisema hapa tunatetea eti kwamba kuna ambao wanachomwa bure ujui. Alafu na kwa kweli most of them wenye wanapatikana wanachomwa hawana chochote. Kwa sababu ya nini? Wanatenda uovu. Sasa zile vitu ambavyo wanatenda haziwezi kuwaletea baraka katika boma zao. Vitu kama hizo ndio zinafanya watu wanakuwa fukara kwa sababu ya matendo maovu. Lakini mimi msimamo wangu ni kule kwamba kufika hapa ambapo nimefika ni kwa neema ya Mungu. Na kwa sababu ya hapo ninaweza ambia watu kwamba wasichukue sheria mkononi. Hata kama umepata ni mwizi halali kabisa na amechukua kitu chako. Vizuri chukua tu, mpeleke mikononi mwa serikali, msungumuze na wewe ukae kwa Mungu. Kitu kinauma ni kile ukitembea kwa waganga umepoteza pesa zote, sasa umebaki fukara, hiyo ndio kinakuchukulia zaidi, unachoma yule mtu. Kwa hivyo tusikimbie kwa waganga kupoteza pesa zetu. Wacha kama mchawi amepatikana, mpeane tu mikononi mwa serikali. Exactly. Hivyo tu, na wewe jisalimishe mbele ya Mwenyezi Mungu na uweze kuombea familia yako, mambo yatakuwa sawa. Yes. Hivyo tu mimi ndio naweza sema. Hapo usiondoke tafadhali Faith Makwaro, usiende. Nancy Chacha, sorry for the kisses. It's very bad to hear that. Hakuna uchawi kabisa. Nimeshangaa wakisiga kichacha. Kakisisi. Nancy Chacha, hata marafiki wangu hapa Ujerumani are fearing me. Mpaka chairman. All the way up to chairman. Imagine social media within a minute inakupeleka mbali, inakukimbiza mbio. Imagine mpaka watu wa Germany wanaogopa mwingine because of the certain thing.
na ile kitu tunaangalia pale ni uchochezi. Watu wana uchochezi, vitina. Unasahau kwamba wewe ni mtakatifu. Kocha nengo anakangana kwa mwelio nasi chacha. Wacha nikupatie linki kuja hapo tuambie vile watu wanakuambia pale Ujerumani. Ujerumani watu wanakuambia aje, tafadhali kuja hapa Nancy chacha. Njoo hapa. Give us your words. Okay, Kemunto. Give us your words, last manenos, na tumesoko genda, usiondoke usiende. Kwani leo nataka nikaa hapa mpaka saa 10. Jebna nkonya gukura iga natenga muntu tabwena iri kuimukia ekurende asaba wakae ichi ukasa okoboko kwae na okora kwanza puno mumurori ere gukururu munori. I didn't thinking narengerere iche kobangina nkoregera ryarenge buna gukururu kwa munare gukururu munori narengerere ng'ang'akia abana bumunori baigwete. Yani image yendete yamuocherete yararore ng'aki omong'ina ya maene omong'ina oyo areke gori kia mama gose areke gori kia mama kore stage are kumukurura ukumurusianga. And then kuna kitu nilinotice watu wengine wako hapo kando wanamwambia mutache kabisa. They are doing nothing, wanamwambia tu mutache murute kuchimba buoju soki. Aba bari kumusegeta gukora boigo gose bachiete bakamugula gose ni nyasore bamwanze bakawaka bagendete gusegeta bari maega oyere nechirana agendete kwibikira barabo nongocha bari baragereriwa. Me I don't know that, but muntu ondi bwensi ukukole kwindu gusegete segi gose ukotusia otigera maega muntu itari murungi gakogera oranyore ande nebitina biarenga ororo omuntu akagenda gose gagorire abantu bakaiga bakagenda bagakora buno bagote bakachigotea abang'ina abandi naborogi ntori goteba aborogi imboiyo gusii oborogi imboro lakini ase nere orama ase nere buna ebore estori yetu igwete iga mimi sioni kama hapo kuna uchawi. Hapo ni vitina tu, sababu hapo ni kama kuna vitina ilikuwa inaendelea, kuna maneno imeshinda ikiendelea. Sasa mtu akaona wacha nipeleke vijana niwanunulie hata pombe waende wanifanyie venye nataka mimi, mikono yangu ikuwe safi, lakini wao wachafue mikono yao. But all in all, yote hao wote wamelaaniwa. Yeah. Okay. Shikiria hapo usiondoke. Nancy? Jambo. Mbuya more, wairire buya. Mbuya wairire baba. Kanya chitara chambwatire lakini esho yere very interesting. Samaro. Karibu sana. Nancy. Norengo sinyuka wacheremani goteba nchino mogusi. Ono ndoche nguchiko chenjinde ndebe nchino no mogere gose mogere kururoje baruroje. Lakini nkana kabisa abasani bana bachitibega bagoteba nga yani mogosamba abantu mwabaita na mukariga nje bona gatainche gakina baita bono nabo nkwetete ngiteba ngake n'abantu batamaite ibakora esegencho babwate beliefs tinde chinkoro ntanyare kwereza
abona ngaiba konyora bagwa chitairi echibono echiba gusambira abantu akiwese pakale kwanda basa chikati chiavanda chikabikire kara chivaga tachitairi abakugora vaiva akiava vakora kuti nechikati chiavandu pakale kwanda varuzi vatikare chisangeti nechichuma kuchikoro vavarata chitairi vacha kusambira varokire akinesane amanandevetengareko my little brother ningeenda nimutandika hata ningeacha kazi niende nyumbani kwanza nimurarueraruye nimpe maki venye alikuwa natandika mama wa wenyewe kuna kesi moja ilikuwa huko home wacha niseme ni uncle yangu nyumba ingine aichapa mama wa wenyewe akamkata mkono but yakumalizia vizuri, alikuwa anajikana, alikataa, alikuwa anasema yeye ni Wanyabonyi, hata ID yake ilikuwa jina ya mamake, haikuwa ya baba yake. Yaani akishakuja hivi akivuta bangi ni vita tu, kwa hiyo boma ni vita, hakuna kitu ingine. Because even when you see those guys wanatandikanga wazazi wao, kwanza wa mama wanakuanga na run, au watu hawakuangi na life mzuri, hawakuangi na njia mzuri. Ni ukweli. Wanafanyanga vituko, at the end unapatanga mtu alishaenda mahali akauliwa, ama amekufia njiani, ama amekufia sijui wapi. Sasa na serikali inachukua hatua gani kwa sasa? Walichoma hao watu ama wanatoroka wajulikani? Unaona mmoja amekamatwa pale. Nilishindwa kuona news. Anyway, tunajua itaangwa ne igama ko batu kwa last watu so tagenda sinjo ndote nga directing sa isano nebiri chabon mambi. Waito monto disiriri pabe negendo kirekebe because amanyinga yawo to kosi eke ese nkayago osasike sakukyalo. So kwa nero monte nga no mobemo atare Lorenchera moko bokoro semura mora mo onyo achenji. Nei Inee Oborogi. Tikana ngonya gochana bana besu. Kaya? Kaya gochu yogo tari koiguro go yogo nera tangane. Abo mwana muigweri. Nandi ta konya koromorogi ta konya menya maskini. Roga inchuke ga central bank ga bosongo. Nwenja ata bosonga. Roga bengi so amari bakora maskini. Aki kumbirikuzi bana ayikwa. Oso tiaba chwara ke central bank na ni Gana kwanza nane kwaranyi. Gana arabori. Ngakia banda barabukia kabanga bari Illuminati abande chifuri masoni. Bako chikafara barabuka kibatanye kubwatu batu angu batinde kubale moyo. Kako kana marina bwa barogia banene. I'm not saying an Imboroo was in my according to what I've heard, those guys wanakuanga na mapesa yenye ujui mahali imetoka. Hao ndio wachawi wakubwa. Mbona wang'ang'anie wachawi wadogo wadogo? Ni wachawi lakini hujawahi mpata. Ni wachawi lakini hujawahi wapata. Sijaiwapata, but I'm asking that question. Sababu sasa vituko zinafanyika ni hizi ndogo ndogo. Wajua kitu kikubwa pale mimi naweza sema Kisii yetu iko na maasira sana, na huo wanabeba hasira ya hasara na kuharibu. Sasa unapata tunajibomoa wenyewe. Hata kama kuna ubaya ni vizuri tujue vile tutafanya ule ubaya uweze kuisha. Wakisiwa na ati manake wachawi wako hatuwezi tukakataa, lakini Wakisii wako na hasira. Alafu mimi mtu mwenye naweza wekea makosa ni ule, tuseme sasa kama sisi hapa mama yangu akichukua hatua ya kuruhusu watu wafanye nini,
wafanye sarakazi za kuchoma watu. Unaona sasa hata hiyo maisha yangu haingekuwa vizuri, hata laana zaidi ya hapo, lakini sasa namshukuru Mungu nimebarikiwa. Yeah. Na wale watu hata wamemjua Mungu. Hata mchawi akirudi kukuroga hakuwezi kwa sababu uko ndani ya Mungu. Ndio. Alright. Mungu yuko nao. Sasa mimi niko ndani ya Mungu. It's okay. Sene to chinsa chira iri kominenya pade chinsa sono nibere chabona mambo chira ki komine kene mutu nyino yikomi omwaka chiri bubere 24 by the way what it gans tebega. And I'm very much serious to say this one. Wale wachawi wote borogi bonse kwa mumete mukoroga more mwachanda abantu mwa disconnect connection y'abana se school. Genda Central Bank, genda Chibengi, supermarket, chiduka chinene. Rokaba skari bari bari netega ali mbabarora. So amari roke biseri bigoke. Iba chibesa tenengo. Abana baino bahita masomo. Tigana na abana baba nyene basome bakonye kinyuro na bachiko bakonye. So totige enda mwamu nebitina tumenye buna abantu abammo. Imyakisi Hot TV nenchenkoro kwanga nyabuto Dennis aguno romwero wesho yetu kuri rero ntarachi gukora ku rugabu Faith Makwaro rene to twira somo ngurga akina ndeni mwate butambe so Faith Makwaro. Okay. Wacha tuamini na tuombe. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ni asante kwa wema wako, ni asante kwa ukuu wako. Hakika umekuwa mwaminifu, umetulinda tangu siku iliyo, umetufikisha kila mabaya, umetufikisha masaa haya tunaenda kupumzika. Tunakushukuru kwa wema wako kwa sababu mkono wako umekuwa mlinzi kwetu, mfalme wa falme. Hakika kama sisi wanadamu tunajua kuna mengi tunayokwenda kinyume na njia zako, tunabeba mahasira, tunashiriki na kushirikishwa kwa uovu. Tunaomba ukatusamee na ututakaze katika damu yako. Baba, tunapoenda kujiekelea, tujiekelee mikononi mwako. Tunapoamka asubuhi, tuamke mikononi mwako, tukatende yaliyo yako. Nakabidhi kila mmoja aliyeingia katika station hii, kila mmoja aliyechangia katika mjadala uliokuwa katika siku hii ya leo. Bwana, ninajua ya kwamba katika mawaidha ambayo yametolewa, kila mmoja anayo sikio na ameweza kusikia. Wacha mfalme wa falme ukaweze kutetea walio wako watakaosikia na kuokoka na kuachilia kila dhambi zote zinazowasukuma kutenda mfalme wa falme. Jehova Jire, hata wale ambao wanaotendewa mfalme wa Yuda, ninaomba ukasimame na kuwafariji na kuwapa hekima Jehova Jire, ili maamuzi yaliyo sawa. Tunakataa kila nguvu zote za giza na misukumo yote, maroho za kusukuma na kujisukuma Jehova Jire, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Ninakumbuka taifa letu la Kenya yote Jehova Jire. Unapokumbuka mataifa mengine, kumbuka taifa letu. Kumbuka jamii yetu ya Wakisii Jehova Jire. Popote walipo usiku wa leo mfalme wa falme, hata wachawi wanaoinuka kwenda kufanya yaliyo maofu Baba, ninafunga kila njia zao Baba. Unasema njia za waofu unazifanya kuwa giza na uteresi. Mfalme wa ajabu, nenda ukafanye na ukaweze kuwaokoa katika giza, ukaweke katika nuru. Tazama Jehova Jire, tunakukimbilia wewe, tukiinua jina lako, tukijua wewe ndiye mtakatifu wa watakatifu. Uacha jina lako liinuliwe na ubarikiwe mfalme wa falme. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Animate Grace. Barikiwe sana. And the love of God. And the fellowship of the Holy Spirit. And the love of God and the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Obo tukobe mambengi. But the way Faith Makwaro, you different mono go tena. Different concept. Anyways, different concept go say. La hapana. Mefanana sauti yake Reverend. Neri niko liginde Reverend considerata mama. Pero marate gocha. Pia kuna considerata liwekeni.
Nancy eri giri yago na muswati okorokunga nere umusomaro kwao likuteine anyway na kia sound ye yaba na we ko kanero giri amusomaro kwao wakobesa okay Akiwe kukurikuntu. oh no ambatige ambia mono ntaito ono kwebekerera iga mbia mono asiku ese chat iga abo toro ono ngunyari yesu tigabe naino kutukobi naye boigo Naye boy. igotambe rero ntubwate show rero mano kwaba ninchu nande ngositaka aramisi ndikobate topic kobate umwalimu kubate umugeni garamisi tokwanira igende tokwana rero acyatwerera sobwa gari gikoro igoro yaborogi tozi tumisi ase show and anybody nando ne bonsi period to watch iko tocha tinsa inya cha rero wekabone gatinsa sano nebere chabona mambi na wakerenga mbiyamone kagimo kabisa ino n'abantu abayakagimo nyasaba seni byamono saba lende na ntomira ne wikali tukori rero mara go batsinsa isato kamiri nyasa auyo muraro butkobya litukira gatindiya na ntomira ne ari kolinde bari marabaga ne pi mutara subscribe kisi Hot TV make sure wa subscribe kisi Hot TV asensemo ya YouTube subscribe kisi Hot TV na ande to bwati ya asensemo ya Facebook ulika kisi Hot TV Rock FM na aroro like page yaito arafu ko gukora ga pia bana ba mintu inuna bana abaya mweto otanga onde bwati buri mogali YouTube onde bwati buri mo Facebook ko gukora go subscribe kisi Hot TV subscribe on my YouTube channel okolike leta kukuri kuntu oteterire ga bose screen gabo kukuri kuntu akuri kanga kuku ri kuntu alafu sorry ke 047 Gose Nkiri mineti. yeah Hiyo jina nkiri mineti. kukuri kuntu inamaanisha vitu zenye ziko haraka na kuntu ziko safi. Oh. Ni majina mawili yametengeneza jina moja. Okay. Thank you. Asante sana. So na moyo Sande muraro butukobuya mambye ngia mutarega musubscribe on my YouTube channel usumori kegesa kukuri kuntu liko gosinya lika egesa 047 TV it will be well and good. Sande sana butukobuya nyasawo yo marembo nyasawo batunya nekegima amen bye bye.